Assalomu alaykum barodarim aziz. Ovozim chiqaladimi yo'qmi? Assalomu alaykum barodarim aziz. Ovozim chiqaladimi yo'qmi? Assalomu alaykum barodarim aziz. Ovozim chiqaladimi yo'qmi? Assalomu alaykum barodarim aziz. Xush omadid ba kanali man. Ya'ni Ibn Sino. روز گپ چند شد که در پرایمای فیلم نبودیم. چی سوالی که دارید مرامت کرده دروین سوالاتون رو بنویسین. بسیار خوب انشاءالله. خوب درود یه بار همه کسایی یه سوال جواب کنیم برادر عزیز. بسیار خوب میشم. سبب کل بسیار بودن و روز که چند روز میشود که در افیر هم نبودیم دیگه просмотрам کم شده دیگه. комментариятон навистам гирӣ иншоалло ки ман комментариятон ҷавоб мегардонам ҳамашон дар бораи чизе бошад. агар бораи кадом беморӣ бошад деги фақат шумо дар бораи бемории простатит савол медодед лекин касоне ки барои бемории простатит видео кардагим дар бораи бемории простатит бидуни тамошо кунед ва саволе ки бошад маромат карда бинависед. саволотро мехонам дар комментария. алиф таксим менависад ки салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ва алайкум ассалом бародар азиз. стёпа владимирович менависад ки бародар ҷон салому алайкум, хуб аст иншоалло ки корот ва раҳмат кардам бародар, саломат бошед иншоалло. илҳом амиров бале саломат бошед акай илҳом ҷон. фирӯз брат нар овозот такрор ба такрор омадааст. бале барое ки ман овози ҷада киштагӣ нестам. салом ака доктор овози тинҷ омадааст ака, хаста набошӣ. гап нест акай раҳмон камолов, зинда бошӣ, саломат бошӣ ака. бунёнин момонҷон созаки доктор раҳмат калом бародар азиз. ҳамҷода бародари қадрдони мо алиф такси менависад ки клиника чӣ шуд брат. бародари азиз, мо видеоро кардаги парсагем майда бачаҳаку пул парфтездем.
пул партизани ки кам слишком намедонам айчи сабаб бошад майда майда пул партизане ки ба ҳар ҳол ҳама чораро дидастем ки як чӣ кунем мақсад клиникаро бикушем ҳамарӯза бисёртар ба ман муроҷиатҳо меоянд лекин бачаҳои худмонам бовар ки як бедор кардан дар кор як бедор кардан дар кор аз сабаби кам будан мо дар эфир барои намо мақсад бародаро ё намедонанд ё ки чӣ хел ҳастанд ки пул кам шуда пул кам оли 13-14 ҳазор реси вообще кама гап шудаги касоне ки сум мепартои бародароди видеоро бибинед тамошо кунед ана хитон мефаҳмед ки чанд сум ҷамъ шудаги барои клиника хеле даводав дорем бародари хона кай меои бонёни момоҷон хона рӯзои шанбе якшанбе ман додихам бародар азиз доктор айёдот наброяд гӯспанда хӯрдани брем гап нест бача хола иншолло ки гӯспанда хӯрдани мерем ҳатман мерем фаромӯш накардам ёвон 0303 салом акаҷон позвоночник моя параш дард бироварда рентген кунем ё врачи терапия бурам ку як ҷавоб диҳем бародарҷон ёвон 0303 ана агар дар ҳолате ки худат миён дард бирорад мисол дард ба почаи чап диҳад шумо метавонед ки рафта рентген кунед бале рентген кардан дар кора ҳатман рентген кунед дар ватсапи ман равон кунед дар ватсапи ман равон кунед иншолло ки ман чӣ мекунам тобач ҳаминависо равонтон мекунам аввал рафта рентген кунед иншолло мо дар равон кунед иншолло ман дарокша меом саволам нахони чӣ бака нахони чӣ ба ман инҷода савол омадаги аст Стёпа бародар хондум ки я бурга наи саволта бародар азиз Стёпа Владович саволта навис я бурга савол чиро ман саволтро нахондум ман нафаҳмидам бародарҷон ассалому алайкум хуб ҳастӣ иншолло корот хуб ҳастам бале бародар азиз Владович як дуюм бор мешавад ки бале ман саволитро мехонам раҳмати калон саломат бошед бале ҳолатон хуб аст мушкилиҳо нав рӯзгар баромадааст майда майда баром қара дар эфирам кам будем саломат бошед бародар азиз саломат бошед рентген кунен мақсад ҳамун рентгена ба ман равон кунен ё ки диския меёри ё ки рентгена ба пеши ман биёрда ман тобатонро менесам дорукуртон менесам аз мардонои дар ин эфир пурсум ин акама аммо изо мекашам Стёпа Владович саломат боши бародарҷон агар бугӯ ки ман изо мекашам барои мардонагӣ худат метавонӣ ки савол бодтагане дар ватсап нависӣ ба оиди мардонагӣ бародаро азиз касоне ки мисол савол дорем барои мардонагӣ ё ки барои дигар ҷойҳои узвои инсоне ҳастанд ки мақсад изо мекашед шумо дар прямои эфир шумо савол дода наметавонед ҳатман шумо метавонед ки дар ватсапи ман нависта монед саволтона
شما در روی کنم صورت چکن. بله رمان کنیم. رمان السلام علیکم برادر جلوکاره چخیل را بکر کنیم. برادر عزیز شما اگر یکی گستری یز و جلوکه یا دیگر بیماری معده که دارین شما حتما گاستروسکوپیا کردن تو در کار. گاستروسکوپیا بعد همو وقتی که گاستروسکوپیا کردی اما با ما را بکنید در واتساپ من شد بس دورو پولا می‌نویسم و رامونتون می‌کنم یا که شما با پیش من می‌بینید در پریمی قبلی من دورو پولتون می‌نویسم بیس پرابلم بی مشکلی. من از چیزا نمیفهمم برادر عزیز همین چی با که مقصد هر کدوم ما و شما می مقصد در ما راضی هستیم که در همین پریومی دکتر رفته خودمون رو مجبور کنیم یک دکتر را زوره کنیم و با سومش بدیم 3-4 هزار مقصد برای یک کسل درمان مقصد دورو می‌نویسه یا که زورش میکنیم کراشیده که مقصد یک دورو کنم می‌نویسه با اگر با که سوز نشه با دیمبورا میریم با دیمبورا که نشه 3-4 میریم کراشی اچی با که برادر عزیز مقصد وقتی که من گفتم که جورا ما کوشش کرده هستیم که مقصد یک زبرگ شدگیم برای کلینیکا کردن و چی با برادر عزیز من همین را نمیفهمم که برادرها شما تو چی درجه را چی با خیلی بی‌مسئولیت این برادرها همه همی هر کدوم شما پیش من میبینید راستگم هر کدوم شما خطی من بسیار سخنهای خوب میگم گپای میگم که با فیرم با شما را معقول میشه با خود من معقول میشه ولی من نمیفهمم برادر عزیز که برای چی همین مثال ما برای فایده خودمون باشه یا برای منفعت خودمون باشه вообще ما قراریم вообще نه میجنبیم نه هیچی برادر عزیز باید برگم میگم که همین ویدیو من التماس پاک کنه به همه رو یکم جایی که مقصد ما گپ میزنم التماس ببرید پاک کسانی که برادرها که مرا میبینن چیز زمین یوتیوب اگر ننگ ناموس داره اگر شما با ناموس هستین همین زبوری که من کشودگیم زبور شما مرا دستگیری میکنین من همین کلینیک خودم میکشم این کلینیک بی خودم نه این برای همه ما و شما کسانی که پول میپردازن 1000 میپردازن 10000 میپردازن چند سو میپردازن نام فامیلیت هسته بدون یاردم کنید دستگیری کنید ما هممون یک بار بکشیم اجرا من باور میکنین وقتی که در جای کارم نگاه میکنم زورا میکنه که اکا دکتر بیو اکا وقتی که پیش من بیو یا پریوم قبولی ما 3000-2000 بالا سر میشه و شما چه خیلی که مقصد زور بله 3260 است بله نمره واتساپ ده هست نوشته سوال تو نوشته ما انشالله من سوال تا جواب میگردونم ولی برادر عزیز از من شما احترامان خواهش میکنم که همینجا دمو 1800 و پیشش دگیم اگر اسمی پرتویم اگر اسمی پرتویم 1,800,000 میشه لیکن 1800 подписчик این معنی اون نداره که همه می اکتیو نیست همه اکتیو نیست شاید 1000 کس شاید 1200 1500 کس اکتیو نی باشه برادرها بدون دستگیری کنه هیچ محل پول شما نابود نمیشه یک بیتی 10 میگیری 10 گیدودی 1000 میگیری 10000 همه وقت کار میگیریم به منفعت شما باشه وقتی که ما یک گپ میزنیم برادرها باور که خیلی فکر میکنن که ما با منفعت خودمون نیم ما با منفعت خودمون اندازه کار نمیکنیم من از همین روز اعتباران می نویسم میمونم در همو صاحب شیست و میکردم میمونم
кадом рӯзҳо ман прямо эфир мекунам, мисол дар бораи кадом беморӣ. Шумо вақте ки ман саволшо мекунам мемонам, шумо саволотона нависта бимонед дар ҳамон саволшеста ки мақсад ё ки худат бемории геморрой дорӣ, ё ки простатит дорӣ, ё ки бемории санги гурда дорӣ, ё ки бемории санги сафро дорӣ, дигар чизо дорӣ ки пеш шумо нависта бимонед. Дар ҳамон поёни ҳамон комментария нависта бимонед. Саволотона мо ҳатман ман худам мехонам, ҷавоб мегардонам саволотона. Ман бовар дорам, гарантитон метавонам ки на ҳама ба ранги ман мисол сообщение шуморо ҷавоб гарда наметавонам. Яъне ман ба худо қасам ҳар як кадоми шумо менависед, дар рӯзаш 100-та 200-та сообщение мегӯям. Лекин ҳамаи сообщениеҳоро ман ҷавоб мегардонам, ба сообщениятон менависам. Лекин бародаро ҳама вақт активни бошед, ҳама вақт мисол дастгирӣ кунед, мақсад як клиника бикушем. Бисёр бародаро менавистанд ки акай доктор, мақсад клиника ягонҷоро аренда бигир. Аренда ман мегирам, лекин аренда медоне ки аренда намешава. Вақте ки аренда мегириш маҷбур меша ки ай мардум пул талаб кунӣ. Вақте ки мақсад ман гуфтам ки 1000 рубл шумо дастгирӣ кунед. Шоҳ салом алейкум. Ва алейкум ассалом бародар азиз. Вақте ки худат 1000 сум мепартои, 1000 сум ҳеҷ ҷону нобуд намешавад. Мақсад тобати тара ман бепул мекунам, иншоалло худтон мебинед, баъд хулоса худтонам мебинед ки дисциплина то чӣ дараҷа ман дастгиритон мекунам. Ман бовар дорам, иншоалло ҳамин худам бовар дорам. Барои он қара кӯшиш кардам ки ҳамин кӯро шавад. вақте ки шумо сообщение менависед, рӯзка бародаро азиз, ҳар як сообщение шумо қайимҷон ассалому алайкум акай, садсола шавӣ, шукрона аллоҳ соз шидам. Саломат бошӣ бародарҷон, худованд нигаҳбонтон боша ҳама вақт. вақте ки ман дар праймои эфир мебурам, бародарои азиз, шумо ҳеҷ маҳал фикр накунед ки мақсад ман мехоҳам ки шумо касал шед. Не, наоборот, ман рост гап ҳамаи шуморо мехоҳам ки ҳамаи шумо сиҳати бардам бошед, ҳама вақт дардро набинед. Ман рост гап ба монанд ҳамин шумо бораи ҷавонҳо хел дар шаҳри муҳоҷират, ҳамин бародари худам айдинҳои гузаштагӣ ки ҳаст, бовар ки дилам намешавад, дилам месӯзад, барои ҳар як кадоми шумо дилам месӯзад. ва 2 рӯз пеш як бародар, мақсад бачаки ёш ман дидамша, бача ёше ки ҷалака 36 сола, бемории саратон шудагӣ, саратон бемори рака мегӯянд. бовар ки аввал ман дидам, аз чашмом ашк омад, барои он ки мақсад бачаи ёш ҷалака 4 стадия злокачественный. бахшиш бародаро азиз ки камтарак заряд пурсида компютер ба заряд монде.
ва бародарои азиз, як чизро ногуфта намонам ки ҳамин ҳар як кадоми мо шумо бемор мешавем дисциплина, ё ки ба дигар беморхона мерем, ё ки оператсия бошад, ё ки дандонканӣ бошад, ё ки ягон оператсияҳои хурде ки мешавад, мо мисол дар ҳар ҷое ки ҷое ки дилмон бихоҳ, ё ки ҷое ки мақсад нархаш қулай бигирад, мо мақсад мерем кори худро буд мекунем. ҳеҷ маҳал ба ҳамин хатогиҳо роҳ дода нашавед, чунки ҳозир ҳамин замонада бемориҳои ВИЧ-СПИД, гепатит, сифлис ва дигар бемориҳои гузаранда бисёр шудагӣ аст. ҳафтаи гузашта як бародаре бар ман муроҷиат кард оиди бемориш. Бисёр занг зад, дар ҳаяҷон буд. Занг мезанам, мегӯяд якай доктор, ман бемор шудам. Мегӯм чӣ бемор шудагӣ? Мега бемории ВИЧ шудагиам. Шумо тасаввур кунед ки бемории ВИЧ-СПИД ин бемориҳои гузаранда ҳастанд ки ино тобатшаванда нестанд. вақте ки ман пурсидам ки худат чӣ хел бемор шудагӣ ва нақл чӣ кор кардем, ва гуфт ки ман дандонам дард мекард, рафта дандонама мақсад дар часни дар ҷои узбеко рафта канда, дандонаша канда. Шумо тасаввур кунед ки дандонаша канда ВИЧ-СПИД шуда. ман гуфтам ки албатта ки худат бемор шудагӣ бошӣ, оилатам бемор шудагӣ аста ҳатман. лекин дар ҳақиқат вақте пурсидам, гуфт ака бале, оиламон бемор шудагӣ, бемории ВИЧ ва фарзандашам бемории ВИЧ шудагӣ аст. Шумо тасаввур кунед ки вақте ки бемории ВИЧ-СПИД ё ки сифлис ё ки гепатит ё ки туберкулёз, ин бемориҳо ки вақте ки шумо мешед, анализ меспоред, ҳама вақт шумо фаромӯш накунед ки дани шумо дар Роспотребнадзор, баъди Роспотребнадзор меравад, баъд Роспотребнадзор равон мекунад ба ФМС, шуморо депортатсия ё ки вестона маҳкам мекунанд. Ин бемории гузаранда ҳастанд ки ино ҳамин фаҳмам ки худатам хеле беморӣ ҳастӣ, сразу дарсона маҳкам мекунанд барои худат, то ки дигар наёяд. ҳама вақт ҳамин қоидаҳои гигиениро риоя кунед ки шумо бародар азиз Тоҳир Теҷеви навистид, ман фаҳмидам, саволта хондам. Дар шаҳри Москва коро фаъолият кардаастам, ҳамчун табиб, ҳамчун доктор коро фаъолият кардаастам. Бале, ин хатогиҳое ки ман гуфтам, бародаро, ҳеҷ маҳал шумо ба хатогиҳо дода нашавед. бародар, биёед якҷоя дастгирӣ кунем. Ами акара, ман худам рафтам частни клиника, як приём шуд. бале, дар ҳақиқат ҳам хеле сохе. шумо бовар мекунед намекунед, ҳамин рӯз як бародар омадагӣ буд, хай бемор шудагӣ буд. номаша намегирам ва намегӯям ки махсусан кадом беморӣ дошт. албатта ки барои бемории простатит, барои бемории гузарандаи трипер, гонорея ё ки барои бемориҳо албатта пеши ман бисёр мегӯянд ва тавбашон кардастем иншоаллоҳ. лекин вақте гуфт ки барои як укол дар частни клиника 3,5 ҳар 3,5 ман пул гирифтаистед. Шумо тасаввур кунед 3,5. Айн бародар Қаюм ҷон менависад ки барои як приёми частни клиника 1700 рубл. Бале, ин ҳақиқат дорад. На самом деле 1700 рубл мегиранд. Барои як консултатсия мақсад пул мегиранд.
ولی برادرام بسیارش می‌نویسند در سوالات، مثال در واتساپ یا که ما دارو می‌نویسیم یا که اون چی می‌نویسیم، بعضا فکرش میکنه که ما از ابای قرضدار هستیم. نه، من روز که از یگان کس قرضدار نیستم، لیکن من هستم از برای خدا یردام کردم و دستگیری کرده هستم. مثلا همه شما رو من برای چی دعوت کرده هستم؟ برای اون که مقصد شما بیاید دستگیری کنیم، مقصد بگیریم یا یردام تو کنیم دیسیپلینا. این هزار شما چی نیست. البته که من میدونم که شما مثال شما ما را دستگیر کرده هستید، شما خاطری ما را دیده. باز اگر من میگفتم که مقصد در پشت با ماشین 2 میلیون دارم بیا کنکورس کنیم، با فکرم که مردم ژلت نمیکردن برای ماشین، مقصد پول میپرستن. برای هم از همه شما دعوت میکردم که برادرای عزیز بیاید اما تو یک جای شیم دیسیپلین میگه که ذره جمع شد در شهر همی از رسمی هم که باشه چسبی که باشه اجمال صبح پولش ما فراموش نمیشود. امروز بچه ها را من نشون دادم که برادرها بینید مقصد اینا نام فامیل بچه ها اینا یردام کنند و گفتنی هستم که برادرایی که مقصد دنداناتون درد میکنن یا که موی سرپس کنین میرین در پریک مکر یا که کول میکنین یا که یکون با احتیاط باشین. شهر مسکو شهری است که مقصد یا که هیجو مکنی میرین، همین چیزا را شما با احتیاط باشین، چون که بسیار برادرها ویچ سپید یا که هپاتیت سیفلیس این چیزها که هستن از باید هیچ مال نمیدونن، چون یا بعضش میدونن بعضش نمیدونن. با همین نوع با احتیاط باشیم، چون که وقتی شما بیمار میشه علاقه شما هیچ خوب کردن نمیتونید دیگه. یکون بیماری شما رو مقصد یکون دارو شما رو دستگیر کردن نمیتونن. برادری که مقصد خود در واتساپ نوشتید کم صبر باش من حساب سوالات رو بعد جواب میگردم. اصلا خدا و من کوشش میکنم که در هفته از 2 بار افیر داشته باشم، لیکن از سبب کار بسیار بودنم روز که در افیرم اومدن نمیتونم، لیکن من کوشش میکنم که برام برای شما را یک جای کردن در کار جمع کردن در کار. مقصد یوتیوب شدن ما در آن است که مقصد همین شما یک جای باشین، شما دستگیری کنین، مقصد من شما را دستگیری کنم. وقتی که سوال میدید به سوال شما ما جواب گردم. بسیار این برادرها وقتی که شما میگفته که درباره بیماری پروستاتیت یا که درباره این بیماری یا که اون بیماری مقصد ویدیو کنین پرتوین، وقتی من ویدیو میکنم برادرها بدرین اگر تماشا کنین بدرین بفهمین و خودتون یک معلومات گیرین. شما هیچ مال عقیب نشینی نکنین، سوال تین و سوال رو جواب میگردونم انشالله که مقصد ما را من است که شما یا چی رو دونستن تو یا چی شما رو دونستن سیاه ما یکان که حاضر نصیب باشه. بعد از همین افیر ما یک شخصا من خودم سبسی دارم با نامی بیماری بواسیر یا که گیماروی. بیماری گیماروی بسیار سوالو در ما میشه که اکره دکتر مقصد درباره بیماری گیماروی یک ویدیو میکردیم. ولی من از ویدیو میکنم انشالله میپرتیم. یکی شما همه وقت اکتیوی باشید، همه وقت شما دستگیری کنید، همه وقت شما ویدیو را تماشا کنید. از اگر یک ویدیوی بمعنی باشه نگاه میکنم اونای درو آوره هم قص پرسمو رو بسیاری گفته است که یه روزی اکا همین ایروزی چنین برا بله ایروزی دوران بله
Савото дар WhatsApp нест, бародар. Хеле подробно кадом беморӣ доре надоре ҳамаша дар WhatsApp навиштад. Ман саволи худо ҷавоб гардонам. Бале. Ва як чиз фаромӯш накунам бародаро азиз ки бемории гепатит Б-С вақте ки ман донишгоҳ мехондам тобат надошт. ҳозир бошад бемории гепатит шуди аллакай тобат дорад, дар шаҳри Москва тобат мекунад. мақсад начали саршавии ин бемории гепатита тобат мекунанд бародарон. тобат мекунанд. тобаташ ай 800 000 то 1 200 000 аст. мақсад шумо метавонед ки савол اوکی مثلا اگر بیمار داشته باشه شما میتونید با ما مراجعت کنید. و یک چیز نکته نموده که کسانی که دارو میکنند دارو نمیابند شما با ما مراجعت کنید. انشالله که دارو هم مقصد شما دسترس میکنید. خوش میکنید که مقصد شما از دیگر آپتیکا نقش ارزان و اوریجینال باشد. وقتی شما در شهر مسکو هستید شما دارو رو بسیار میخرید ولی دارو نه همشون اوریجینال هستند. عروض که من روز میخواستم درباره یگان بیماری مثل نویسن سوال 600 کنم شما سوال جواب کنیم. لیکن از سببی که از سبب دیر در آمدن روزگاه اثبات نکردم دیگر هم خیلی گفتم خیر بود افیر هم میدونیم میکشیم چون که کانال چی نشود پرس موتور شکم نشود. به هر حال برادر عزیز نصیب باشد ما در بورای بیماری بواسیر یعنی که گیماروی مثل ویدیو میکنیم میپارتیم و از همه شما احترامونه خواهش میکنم که وقتی که صوب شستوه میکنم و میپارتم التماس درباره هر یک بیماری وقتی صوب شستوه میکنم میگم که درباره بیماری یا که گیماروی یا که پراستاتیت یا که سنگی خورده دیگرش مقصد شما سوالاتون رو مینویسید پول مینویسید که واتساپ من برادر عزیز توجیکون تیوی 915 398 3268 3268 در واتساپ فقط. و حالاتوش میشه که شما زنگ میزنید من تلفن رو براتش نمیتونم که من تلفن رو نفهمیدم شما واتساپ دا سوالات رو مینویسید همون میکنید. و نگفته نماند که برادر عزیز من هم детский хирург هستم هم взрослый хирург هستم уролог. کسانی که مقصد نشد که کودکاشون در سلام علیکم و علیکم السلام برادر. کسانی که مقصد کودک دارن بچه‌شون دو سه ساله هستن مقصد توی خط نستور یا که کردگی نیستن من این کارو رو میکنم. مقصد شما میتونه زنگ زنید انشالله میرید توی سنتی فرزندتون انشالله میگذارونید. بسیار برادرها رو مثل در شهر مسکو بسیار ابریزنی شما کرده هستن ولی برادرها عزیز خیلی که برادرها کم هستن در افیر ولیکن محمد سعد مرادov
نوشتم که اکاجان من یک سوال داشتم بله مرحمت به سوالتون رو نوشتم. عبدالله لطیف سلام علیکم برادر یک پیش شما بیاییم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گپ نیست برادر جان. انا به مشکلی پیش من که اومدنی کشیدنی باشه حتما مقصد در واتساپ ما مینویسیم کادو رو پیش من بیاریم. واتساپ در نویسیم ما واتساپ در آدرس ما میتونم. بیماری منینگیت شما هم تو باید بدونیم. بیماری منینگیت این التهاب پرده نرم مغز سر است که این بیماری کسانی که به این بیماری گرفتار میشوند همین را دونستم گیریم برادر که بیماری منینگیت بسیار بیماری خطرناک است چون که 99% این بیماری ها بسیار شما وقتی که در حالت های وزنی قرار میگیرن اینا از دنیا میگذرن. وقتی که اپیراسشون میکنن 1% همین توبت میابند. عبدالله لطیفов номерото нависе наистина. Абдулла Латифов, короче, номером 915 398 32 68 нависта мумин. بیماری فرنگیت این بیماری خونزدگی حلق یا که دیواره همون گلوتکای دهان میشوند. بیماری منینگیت ای بیماری فرنگیت خیلی فرانتیت چه نستگیم فرانتیت بسیار پیشانی بسیار در میکنه در حالت سر خم کردن بسیار سر در میکنه. اینجا من بیماری شما را نفهمیدم. بختیار جلال برادر امکانیت باشه جواب دیم. همین پراستاتیت 100% لچینی کردن نیست کردن میشه یا که نه؟ پراستاتیت دو نمود میشه. پراستاتیت شدید میشه، پراستاتیت مزمن. خرانسیس پراستاتیت مقصد همه وقت توبت میکنه مقصد.
Sabab ворам кардани ҷигар. Сабаб кардани варами ҷигар ҳатман анализ гирифтан дар кор, дидан дар кор. Дар анализ кадом бемориҳо шояд ки бемории зарфавин дорад, шояд ки бемории вируси гепатит дорад, А, Б, С, Д кадомиш ки дорад, ҳамин ҳисоб дидан дар кор. Аввал анализ бурдан дар кор, баъд УЗИ кардан дар кор. Короче, простатит 100%, мисол вақте ки аслан барои простатит киё страдат мебуданд? Аслан мардум страдат мебуданд, лекин 100% лечение карда намешавад. Все равно бо нахунок мезанад ба ҳар ҳол. Сатфои лечение кардаш наметонед. 100%. Дорои ки мо истифода мебарем, доро агар 50% тобат шавад, 50% гашт, мисол ба дигар ҷо залал дорад. Тоҷикон ТВ, бародар азиз, ҷиян операция кардан дар кора гриша. Ҷиянтона дар WhatsApp завестен, оиди операция кардан маслиҳат мекунем. Бале, операцияш мекунем без мушкилӣ, ягон мушкилӣ надорад. Вале мо тоҷико хали як одате дорем ки мисол ба адам метиҳем, мегӯем ки операция кардан дар кор ё ки фалон фалона. Ҳамин 2 рӯз пеш як апашка занг мезанад, мегӯяд додарҷон талха ма операция кардан дар кор. Мегӯям бале, операция мекунем бе мушкилӣ, бе ягон мақсад. Вале 2 рӯз мешавад, дигар занг назад. Вақте ки шумо занг мезанед, шумо бо худтон маслиҳат кунед. Бо худтон маслиҳат кунед, иншоалло ки ман операция мекунам. Ва гуфтанӣ ҳастам ки бародарои азиз, вақте ки ман операция мекунам, иншоалло ва раҳмон, инами ҷое ки мерем пурсем, 50% даже ман ҳама ҷо зиёда ман операция мекунам. Корро ман карда азизам, операция ман мекунам. Вақте ки агар клиника кушоем бо навигарӣ кунем, бовар кунед, бародарои олам гулистон мешавад. Бовар кунед, ҳаматонро ёрдам мекунам. бародаре ки мақсад нависта ки мақсад фронтит чӣ фарқ дорад, ман гуфтам ки савол ба Муҳаммад Саидмуродов, бемории менингит. Бемории менингит ин бемории илтиҳоби майънаи нарми мағзи сара. Фронтит ин бемории илтиҳоби лобии ҳамин пардаи пазухи нос мақсад. бемории ба ин касоне ки ба ин бемории фронтит гирифтор мешаванд, дарди сар, бисёртар саршон бисёртар дард мекунад, дар ҳолати поён кардани саршон бисёр ҳамчун як вазвинӣ, ҳамчун дард мушоҳида дида мешавад. бале ҳамон бинёшон мақсад выделение, мақсад чӣ мегӯянд? Як моеъ ба монанди чирк монанд меравад ва бӯи ғализ дорад. Ман мехоҳам ки ояндаи мединститут хонам айни ҳол дар коллеҷи тиббӣ ҳастам. Бародарҷон Муҳаммад Саидмуродов, ман мехоҳам ки ояндаи мединститут хонам айни ҳол дар коллеҷи тиббӣ ҳастам. Бале хуб аст, бале бисёр хуб аст ки худат коллеҷи тиббӣ хондаастӣ. Всё агар бо биём мединститут, лекин хуб аст. Агар ягон поддержка дошта бошад, агар кам тасаввурот хуб бошад, мақсад старатсия кунед, бисёр хуб аст. Вале биёед дар Россия мақсад айдами кор бору айдами пул бишавӣ, ин лучи нахон. Дар Тоҷикистон бошед агар, хайр мешавад ки биёед бихонед Москвадан ё ки Тоҷикистонам.
بیماری. بله بله ضرر داره برادر عزیز. خوش اکبر تبلت که کل خواستیم برای پوچ که زلال دارد. بله زلال دارد، حتما زلال دارد. اینجا نیست که بیماری که کسلی قند دارن انسولین پرستان ممکن است. من نفهمیدم بیمارانو که بیماری هایی که کسلی قند دارد انسولین پرستان ممکن. همین سوالتون یا برگه شروع کردم نیستین من سوالتون جواب کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب است دکتر؟ بله برادر عزیز سلامت باشین. خوب هستم الحمدلله. دیدم بگاه کمتر معظم و گنده گرفتگی بود. به حد کسل وضعی بودم ولی خدا را شکر امروز کمتر خوب هستم. بله خوب هستم شکرانه خدا. خداوند درد من نبینه. یک ماده خوب شدیم. بینید که این کمتر با امروز در پرمای فیل با شما صحبت کرده هستم. باور میکنم برادر عزیز خیلی کوشش کرده هستم که بخدا برای هر یک کدوم ما شما یک نویگری باشد. نویگری مقصد چی خیلی بود نویگری؟ نویگری که دیسپلین هم دیگر را دستگیری کنیم. ولی من میبینم در همین افیرویو که در همین ویدیو نوارایی که مقصد زبور برای فلانی جمع کردن، زبور برای فلانی جمع کردن، بله خوب است. زبور جمع کردن خوب است. اون کسانی که خیلی سخاوت میکنن البته و یا وجود نیت دارن که مثلا خیلی سخاوتشون با یک کس قبول شود. بله راست درست. ولی من یک چیز رو نمیفهمم که همین ویدیویی که من پخشیدم برای اویدی سپورت کلینیکا برادرها یا که همین دبیریت نمیکنن یا که نمیدونم اصلا باید دستگیری کردن در خوره چون که یک روز ما محطوط به یک کس میشیم. شخصا من دکتر با محطوط به یک کس میشم، محطوط به یک برادر میشم. حتما من برای همه من خوب معامله میکنم، خوب رفتار میکنم. هیچ محل من نیتی ندارم که با یک کس بد رفتار کنم یا که یکون کسی که بیپیزی کنم. نیت هم ندارم و من فکر میکنم که یکون خیلی دشمن ندارم با همه. شاید دیگر بعض آدم دشمنی من باشن لیکن من با یکون که دشمنی نکردم. اکرجان شما اصلا که جور خوندگی محمد سعید مرودов سلامت باشی برادر جان. به حد سوال خوب خونده داده. من دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا را خونده تمام کردم. در تاجیکستان خونده تمام کردم. اینترناتور و اردیناتور را دامجان تمام کردم. باز اینجا آمدم در همین شهر مسکو اردیناتور را تمام کردم. اردیناتور وقتی که خودت میخوای یگان اسپسیالیستی خوب شوی به حد مشکل است. تیم بوله در شهر مسکو خوندنش به حد پول مول گنده بسیار میروه. ای کوارتیره تو رسخوت تو رفتن آمدن به حد مشکل است. ولی من یکم برادر نداشتم مقصد مثلا که دیگر تسکیری میکنم. خیلی برادرای مقصد بودن که میفهمیدن که آینده مقصد چی کار میشه نمیشه دستگیری کردگی بودن. نه اونقدری که مقصد هم کروگلا بود مقصد بگیرن دستگیری میکنن. و گپ فراموش کردیم درباره زبور کلینیکا. برادرو دستگیر کردن در کار حتما دستگیری کنیم. و خدا قسم روزش میاد شما همه تو پشیمون میشه کسانی که دستگیری نکردیم. یه بچه ها بیشتر دستگیری کردگیم مثلا یک 19-20 نفر مثلا دستگیری کردگیم. لیکن من هم به ورق قدر میکنم. اینجا برادر مون نایسته سلام علیکم شکلی
салому алайкум бародар, зинда бошӣ. Якай хурда продакшн, саломат бошӣ. Киҷо шидӣ, чӣ ҳол дорӣ, чӣ кор кардем? Зинда бошӣ. Лекин ин дафъа на самом деле гуфти гапи рӯсто ки жёсткаш мегирем, да, жёсткаш мегирем барои сол як клиника кардани сӯса. Бовар ки бародаро бидуни дастгирӣ кунем, барои як специалиста мардум мераванд мехаранд. Мақсад мо специалистем. ҳеҷ маъмул ман хидмат ҳаст намезанам, чунки ман саводам чӣ намин ҳаста, чӣ намин рӯсо ҳаста. Лекин мегӯям ки ака мо алҳамдулиллоҳ мусулмон ки ҳастем, ака бо мо дилмон месӯзад рост кард. Як кас меам чун як кӯдак борем вақатшо рафтор мекунем ки аввай дилаш наранҷад. Дилаш наранҷад ки то масад Муҳаммад Сайдмуродов, бародарҷон, рӯзои шанбе соатҳои 9 ҳатман прямой эфири ман мешавад. Лекин шояд ки рӯзои сешанбе бо эфири нашавад. Ман ҳозир ду рӯза ман интихоб кардани ҳастам, мегӯям ки прямой эфири ма як муддати муайян мекунем ки мақсад ҳама бошанд, худроян савол ҷавоб кунем. Вақте ки шумо савол мекунем, ман ҷавоб мегардонам, бо дониши хидмат сайқал дода рафтан мегирам. Ман кӯшиш мекунам ба саволои шумо ҷавоб гардонам. Фарқ надорад чӣ хеле саволе метавонед бипурсед, пожалуйста. Ман бисёр хурсанд мешавам. Саволтонро надонам, значит ҷавоб мегардонам. Кӯшиш мекунам саволтонро ёфта ҷавоб гардонам. Вале ҳар як видео наворе ки ман мегузорам, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бидуред тамошо кунед. ҳам барои мо як просмотр хуб мешавад, мақсад каналмо чӣ мешавад. Каналмон соатош буд мешаванд барои барои шумо хуб аст ки мақсад лекин ҳатман ба ҳама шумо мерасонам ки вақте ки шумо мисол телефонтон ҳалаш мекунед, ягон чизтон ҳалаш мекунед, бидуроин дар ҳами канали ман ҳатман обуна шавен. Всё равно ман як рӯз читон мешам. Хуби ман мерасад, иншоалло ман бовар дорам хуби ман ба ҳамаи шумо мерасад. Ва шумо фаромӯш накунед бародаро. Бидуроин дар каналотон, дар телефонотон подписатсия кунед. Хай ки мо новичок ҳастем, канала ба он мақсад ине ки мақсад ман кор кунам, ба он мақсаде ки мақсад дар бораи ҳар як беморӣ гуфта бигзарман, дониши худа бо сайқал бидимам. Мақсад чӣ хеле вақте ки мақсад як каса дастгирӣ мекунӣ, як каса мақсад айта хушҳол меша, худат хурсанд меша ки дисиплина ман ҳама одамро ёрдам кардам. имрӯз просто савол ва ҷавоб навистам. ҳамон мақсад навистам ки мақсад чӣ кардам дар кор. просто як видео эфир кунам, нависем, суҳбат дошта бошем. Агар бемор касали қанд дошта бошад, операция кардан мумкин аст сабабаш. вақте ки мо бародари азиз бемории қанд, агар касали бемории қанд дошта бошад, мо ҳатман пеш аз ҷарроҳӣ кардан қандша месанҷем. Агар қанд бале операция кардан мумкин аст, вақте
операция кардан мумкин аст. аслан шумо дониста бигиред ки барои чӣ мегӯянд касали қанд? Агар касали қанд сеюм чорум дараҷа бошад, барои ин беморон чун мушкил аст камтарак чӣ барои оне ки мақсад вақте ки бемории қанда операция мекунем, агар ҷавон бошад, шояд ки дар ҳамон беморони ҷавон часпиш хуб ба назар мерасад. Ба назар мерасад на он қадар ранги бародарое ки мисол сиҳат ҳастанд. вале касалии қанд барои чӣ? барои оне ки мақсад дар ин беморони касалии қанд часпиши ҳамон рана суст аст. ҳамон захм суст мешавад. Дер мешавад. Допустим, одами сиҳат ё солим муддати 13-14 рӯз сиҳат мешавад. Албатта мо кӯкҳои ҳамон чира мегирем. Вале касалии қанди хеле нест. Шояд ки аз 14 моҳ зиёд бошад. Дуру дароз. вале мумкин аст мо операция мекунем, касалии қанд даже операция мекунем. салом дӯстам, хуб ҳастем? Бале бародар азиз, саломат бошӣ, ҳунар ва табиат. Шариф Собир, ва алейкум ассалом. номеро тартиб барад 915 398 3268. бародар азиз, бадро чӣ кунам? дар WhatsApp фақат насилтмос. бародаро бисёр занг зада манам суҳбат кардам, кашишом 500 минут душти, минут ҳамаш рафт нобуд шид. Намедонам минутҳо куҷо шуд. 90 минут дигар мондаги. асад ҳар як минута бо мисол чӣ кардам накора. бахшиш бародаро, ман як температура бидам ки намешавад. ва бародаро азиз, бидроин. бидроин чӣ саволе доред? саволтон нависта монед. ман нигоҳ карда ҳастам кадом савол медем. вале ногуфта намонда ки кӯшиш мекунам дар ҳафтаи дубора эфир дошта бошам. хеле дар эфири ман мисол ягон сум пул наметиҳед. просто медоед саволтон менависед, ба саволтон хеле ҷавоб медадам. лекин аз ҳамаи шумо илтимос ҳамчун бародаронам хоҳиш мекунам ки ҳам видеоро поделиса карда ва рафтан гирем. видеое ки ман барои чӣ гуфтагӣ ҳастам, збор барои клиника, илтимос дастгири шумо лозиме бародарон. меҳроб маҳсудов. салом братан, ман сигарет мекашам, чӣ хел мардумаш намедонам, ягон маълумот надорӣ? бародарҷон, дар WhatsApp ман навис, иншоалло ман дастгирӣ мекунам. именно барои агар сигарет кашид буди ман баҳс мекунам. иншоалло ман дастгирӣ мекунам. ака гап занед беҳад сустае, как будто шарм медоред. бале рост мегӯ бародар. алҳамдулиллаҳ, ярҳамакаллоҳ. бале бародар, бале рост мегӯем. бахудо бениҳоят шарм медорам. ман хай кӯшиш кардаастам ки мақсад дар ҳамин эфирҳо бояд то як фирқа гап занӣ бинандаро ҷалб кунӣ. ба худо ки
دکتر عمر عزیز پریمیر لباس بله راست میگم بله راست میگم نه من در گردنی بود چهل بود گپ بزنم من خب خیلی بد شرم نمیدارم میدونی من یک گپ بگم برای شما که دکتر عمر عزیزی که دیگر دکتر مقصد باید ثبت میکنن مقصد و یا ثبت میکنن مثلا هم تو گپ زده رفتن میگیرن و یا مثلا نایسته رفتن میگیرن این پرایمو افیریو که ایو ثبت و دیگه فرق داره و علیکم السلام برادر عزیز استودیو می به سلامت باشی برادر عزیز امیدوارم که خوب هستی برادر جان و یا ثبت دارن وقتی که ثبت دارن значит و در ثبتشون ویدیورولیکشون مثلا با واسطه کامپیوتر قدی توری میکنن ساز میکنن اما باشه مقصد در پرایمو افیر میدونی که هزار یک سوال میتونی که سوالات خودت گنگ میمونی گنگک میمونه سامدلی لیکن بای من مثلا با مانند دیگه دکتر نیستم که مقصد من صبح تلفن رو بکشم و با سوالات جواب نگردم نه من هر یک سوال جواب مقصد بعد خوب واتساپ باشد خوب که با ایمو چیزی که باشد یا خوب در بحث کچخیلی که باشد من حتما چون سوالش جواب میگردونم در این وقتی کرانتین در وقتی که مثلا کرونا ویروس اومده در وقت قینیگری بود من میدونم که شاید که یوتیوب این چیزا اوقات صرفش نمیرفتم لیکن من خدا دروغون نکرد امی 5-10 هزار آدم زیاد من توبت کردم فقط من امی جون شو میکردم که توبت کنم تلفن من نمیکشتم من میدونستم که значит من در کرانتینم با مونان دیگه برادرم همه اینا رو من مثلا دستگیری میکردم من شرم نمیدارم خیلی سوال خوب نوشتی سوال به حد خوبه نبارو برای من خوب است که مقصد مثلا خطاگی من میگه لیکن من کوشش کرده هستم سلام علیکم اکای بیروز با کلی مردم مسلمان خوش به حالتون سلامت باش برادر عزیز سلامت باش شریف صبح در مسئله یک مرد 60 ساله میگم کتی گپ زنم 7-8 سال شد шлангу ба клашка мондагиянд ҳозир дар тоҷикистон ма як маскан мекардем шариф собири саломат бошӣ бародар азиз дар ватсап ман навис шланг вай сигмасто мондаги чӣ шланг мондаги ба кану мақсад роҳи пешро донуш мақсад шланг мондаги чӣ мондаги بنویس در واتساپ من نویس انشالله که من مسئلتون خوب کنید آدرس سوتمانی پیشت آمدن میتونید در واتساپ نویس 915 398 3268 نویس انشالله که دستگیرید میکنید بله روی پیشو بله روی پیشو که باشد انشالله که مصلحت خوب دادن میتونید روی پیشو مرد 60 ساله که باشد значит یک بار برادرو سوالتون نوشته مونید تا با سوالات جواب گردونید بعد یک بار خاتمه یا بهم گفتی گپی برسو من برادری که نوشته که مثل کم در شهر میداری باید چرا نوشته نمونه که وقتی که گپ میزنی کم ترک خیلی
мондаро мешавад. ҳамон сабабам дига гапзанитам сус мешавад. иншоалло дар оянда ҳозир ба якчанд бародарои мисол блогер гуфтушунӣ кардастем. иншоалло ки оёра мисол аз ҳар як тараф мисол дастгирӣ карданем. иншоалло мисол ҷалакай дастгирӣ мекунем ва гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки ҳама вақт ман як дард дорам, худат медони чӣ хел ин дардро тобат кунам. бародари азиз саломат бошед. навистӣ? бародари азиз номери телефонро бинавис 915 398 3268. дар ватсап навис, бисёр хуб мешавад. ман хита мешиносам худат ба фирм ки канала зиёда 90 000 ба фирм ё ки 70 000 зиёд аст. ман намехоҳам мисол саволтан худа дар иҷабти лекин саволтан дар ватсап нависем бисёр хуб мешавад ва саволтан ман иншоалло ҷавоб мегардонам ва агар табобат бошад табобатам менависем иншоалло без ягон мушкилӣ. дардро табобат кунам. бачаам чарман як дард дорам. худат медонӣ чӣ хел ин дардро. бале алҳамдулилла иншоалло медонем. ва нагуфтанам монад бародарои азиз ки касоне ки дар Тоҷикистон ба бемории витилиго ё ки гирифтор ҳастанд, аллакай доруш ҳаст. доруша ман метавонам дастрас карда дар ҳамин шаҳри Москва. шумо метавонед ки мақсад заказ кунед, мо доруро ба шумо дастрас кунем. як саволи дигар дорам барои носапар. ягон дору ё ки таблетка ҳаст? баъзан бале дору ҳаст, таблеткарам ҳаст барои носапартан. акар ту дар бораи касалии маълумот деҳ дар эфир мутаассида ки тамошобин бехабар каналат зависит аз худишон. акай бирӯз ман ҳари эфири шумо медарам, тамошо мекунам, олиам кӯшиш кунем иншоалло. бале бародарҷон, саломат бошед. дӯст он аст ки мақсад мисол хатогира дар болот мегӯям, мисол бале рост мегӯ ягон иншоалло. ҳозир ман видео мекунам мепартом аз сабабе ки мақсад ҳамин просмотри ман намрад. мақсад просмотри ман намрад барои навбай мақсад ман ҳар видео кардан партора рафтастам самдали. ҳозир камтарак оиди мақсад компютеро камтар суст кор кардазиям оиди монтажи вай шуд. ман кӯшиш кардаастам ки ҳар як видеома ба монади мисол Умар Азизов агар дида бошад, Умар Азизов ҳамкурси мане. мисол ҳар як видеонавори худам мисол ба монади аввал хеле фаҳмонда димеш я хеле ки мақсад шумода осон фаҳм бошад. саломат бошед шуморам. бародари азиз, бародарое ки мақсад дар канале ҳастен, ҳозир бо як боригам мегӯм. номери телефони ман ватсап нависед 915 398 3268. аки ман хидмат таъриф намекунам, хай дар шаҳри Москва ки медистодаом кардагим афирам ки медонам таърифоти бо агар бо ки медонам иҷа мардам хиса мега ки агар бо ки мисол ҳама чиза медонам, мардум мегӯянд без ки хиса таъриф кардасе. барои қара мисол ҳамин савол тапте ман кӯшиш мекунам саволтеро ҷавоб гардонам. дар табобат барои табобатам иншоалло кӯшиш мекунам табобатам дорутон менависем иншоалло. бале якай ҳунар ва табиат, бале рост мегӯй бародар.
сабаби ҳами мисол вале ҳамон аввал аст ки мақсад камтар ман мулоим гап мезанам. ҳарчи хеле мо мулоим табиатем. мақсад мо одами чӣ нестем ки кӯшиш мекунем ки ҳар як бинандаро мақсад ба гуфтору рафтору мисол мулоим суҳбат кардан мисол хуб бифаҳмон карочи ҳамон одам бифаҳмадан зимати вақте ки ая соатам зиёд мешавад ман бовар кунед ҳайрон мешам. офарин ҳамон инсоное ки мақсад дар эфир бисёр мешинанд. шояд ва ё ки мисол дар эфир бисёр мешинанд шояд ки ва ё монда нашаванд, шояд ки ва блогер бошанд. на самом деле ман рӯзона кор мекунам бо миём мақсад бори нави соҳаи блогера гирифтагие ки ҳастем бо мондарам мешавад баъд монда мешавад 100% монда мешавад. бародарои азиз як бор ман номери телефонам менависем илтимос бидоред дар номери телефон чӣ саволе ки боша ватсап дад нависем. бародарон нависта монед саволотро бинависен. изо накашин бинависен саволотро нависта монеда ба саволотро ҷавоб гардонем баъд якбора хайршин то фаргон насиб боша ё ки то рӯзи сешанбера.
فکرم که ما خیلی افیر جنباس میکنیم. 1 مینوت 2 مینوت که زیاد میکنیم برادرو پیش چه سوالایی که دارن سوالوش نه نایستاب مونن. باید چه دیگه نکته نمونه که برادر عزیز کسانی که مقصد شما بیماری میشه که در پوستین پریستوپ میگیرم مثلا در جانکو های مقصد خودت خیلی دردی وزمین دارن تو مثلا دیگه جور زنگ میزنه که مقصد هیچ با دادت نمیرسه خودت میدونی در این ویدیوی من زنگ میزنی من انشالله که دارو هست که دارو تو کل میگم 24 ساعت دیگه درد حس نمیکنی تو خدمت کردم تو یادم کردم میتونم از چی سوالو که میشه بنویسید نگویی بنویسید در واتساپ در چیزی که هست بنویسید مونه مادام میتونم پاکو برای همین برادر عزیز شما ایزو نکشین سوالتون نویسید مونه و یا بارگاه گفتاده هستم برادر عزیز که وقتی درباره بیماری پروستاتیت یا که مقصد پروستاتیت یا که همون اسبابا که نمیخیزه یا که مثل ایزو میکشید значит در واتساپ میتونید مینویسی سوال جواب پرسید اگه برادر عزیز من که باشی پرموی خیلی زنگ زدن در کار نیست چون که تلفن از میبرن برادر در همه اپیدمی پاس را به تشخیص دکتر استعمال کنید پاسپورت به تشخیص دکتر استعمال کنی جواب نیست مشکل برادر عزیز من در یک چند افیر گفتگی بودم با در همین افیر من با میگم برای شما که و داروهایی که مقصد بر ضد همین مثل بیماری پروستات دیگر چیزایی که هستند شما را مثل رکلام میگه که برای بیماری پروستات دیگه برای خراشایی برای دیگر چیزا شما پیش خود استفاده نبرین برای چی برای که ویروشنی گرمونای درونی انسان میشوند شما نمیدونید استحصال باید که جای کدوم دولت استحصالش میکنه شما به توصیه دکتر همون دارو رو میگیره استفاده برای باور دارم خودت سوز نمیشه لیکن به درد خودت گناهگاری سلام علیکم برادر پول خونه رو به خیمیه میشونیم یگون ضرر دارد به ارگانیزم بله اصلا که خیمیه وقتی که چی؟ بله و اساسی بیماری هایی که مثلا بیماری سرطانی می شود از همین خیمیایی که ما استفاده میبریم مثلا در پوستیم ما نفس میگیریم و دست میشوییم یا که دست نشسته مثلا میخوریم ولی زوال دارد 100% زوال دارد وقتی که خودت پول خونه را که میشوی یا که حتما باید перчатка داشته باشه که ماسک داشته باشه که همون نفس نرود بله اگه بعد کسالی کووید سوز نشیده استودایم چی خیل کنیم ایوب فیضولویف برادر عزیز در واتساپ ما بنویس من دورو تا بینم که کدوم دورو را گرفته میبینید کدوم دورو را گرفته من تو نظریه تعلیش میکنیم باید سوز شوید چی بانی مثلا تو گفته که من سوز نشیدم چی خیلی سوز نشیدم ممکن که پنیمانیا داری ممکن که گجو دار میکنه خودت چی خیلی تصور میکنه من حیران میشم برادر عزیز که وقتی که شما زنگ میزنه میپرسه میگه که اکا دکتر تنم در میکنه وقتی میگم که گجو دار میکنه میگه دلم در میکنه وقتی میپرسم که گجو دل در میکنه نگجو میگه نمیدونم این شبا چی خیلی بفهمیم وقتی که یه جور میگه در میکنه باید حتما دمسه نگو که گجو در میکنه بعضا حالتوی میشه که
ҳисоби нерви стресса бисёр дар мекунад одамизод. Мисол пуштиш ёки шикам дигар ҷош ёки сараш. Еварахча дар ҳар як беморӣ хуш мекунад, ки доктор на самом деле касали рак чорум стадия шикам паси кала. Паси кала ки боша, паси гардан неё, паси кала нест. Значит дар WhatsApp ман навис 915 398 32 68. Салому алейкум ака, ҳамин дору фарбешавак бо хонум залал надора. Бародар азиз, залал дора, 100% залал дора. Вай вайроншавии гормонҳои даруна вай залал мерасонад. Салому алейкум ака, берусоди тини корбор сода. Ва алейкум ассалом бародар азиз. Автосервис раҳмат мешава, саломат бошед. Корборки намида дур омадем дар эфир. Бачаҳо вақти ҳамда суҳбат кардазем. Бародаро хеле суст, саволошона суст додазиянд. Аюб Файзуллиев дар WhatsApp навис. Дар WhatsApp да дору култа нависем. Дору култа нависем. бале акай автосервис. Ина пешравиҳо ҳамин бародар азиз. Пешравиҳо ҳамин аст ки 1 соат 20 минут дар прямой эфире 9:16 кас дар прямой эфир мебинем. Хайрам беҳтарин аст. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар азиз. Мариям салом акая, дору барои фарбешавӣ безарар назем бихарем. Доруро навистан набугу менависам, лекин пеш аз доруро навистан ман бояд шумо анализ нестона гирам, баъд дору нависам. Шумо WhatsApp да менависед, албатта ки ман доруро баъд менависам барои фарбешавидон. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом ака, соди хуби? Шукр, раҳмат хад соди. Хуб, раҳмат браҷон, саломат боши бародарҷон. ҳоз ман нигоҳ мекунам дар ҳамин интернет, мисол дар дигар чизо мақсад инҷода менависам ки мисол дору ёки реклама мекунам барои дору фарбешавӣ, ёки барои бемории простатит, ёки барои бемории гурда. Гӯш кунед бародар азиз. Барои бемории фарбешавӣ, ёки барои бемории простатит, ёки барои мисол харобшавӣ. Кадме ки шуморо тавсия метиҳад, шумо бетавсияи духтур ҳеҷ кор накунед. Духтур беақле нест, ки мақсад 7 сол ёки 10 сол ёки 15 сол мехонад, ба шумо ягон тавсияи нодурустия не. Тавсия худтонед, ки значит бояд ҳамун доруро нахӯред, ёки пеш аз анализ миспорӣ, харобшавӣ дар кадом ҳисоб, ёки фарбешавӣ дар кадом ҳисоб. Харобшавӣ значит нарасидани витаминҳои организм даруна, ёки фарбешавӣ мумкин шояд касали қанд дорӣ, шояд ки вайроншавии гормонҳо дорӣ дар организм. Ин чизоро донистан дар кор аст, ҳатман навистан дар кор аст. Агар берӯз буду барои фарбешавӣ як моҳ питанира соз кун, ҳамаш хуб мешавад. Бале бародари мо автосери беҳад савола хуб навистан. Ина бо меган як кала хуб буд, кала бо хубтар. Барои фарбешидан як миқдори муайян саҳар соати 12 соати 6 як миқдори муайян миқдори калорияки ҳама организм мехӯрем, хад аллакай уҷи фарбе мешавад. Бисёри ҳамин бародарон вақте менависанд барои фарбешидан мебахшед бародарои азиз, як режим муайян дар дур омадан дар кор. Акн ман медонам ки ҳама мо мисол дар шаҳри Москва кор мекунем, мақсад шабонарам кор мекунем. Одамое ки шабона кор мекунанд аллайё фарбешида наметонанд. Акай Сино, ҳамин дору барои дарди сар гуфтем ку эфири модари тоҷикда дарди нимсарара як фаҳмонем, як рӯги чӣ мешавад? Ман доруро навистам, бале доруро барои шумо навистам, лекин ман намедонам ки дору барои дарди сартон навистам, лекин намедонам ҷа чанд кас будак. Лекин агар шумо ҳомиладор бошед,
камтар хатарнок аст. Валекин пеш аз дору наистан ман бояд мисол рентген канан дар кор майнасаро ки томография канан дар кор дидан дар кор ки дар майнасар чӣ тағйиротот дида мешавад. Гап дар хӯрдан нестаю, чизое ки ман мехӯрам 24 соат хонада мехӯрам. Хоб ай 50 зиёд, ай 50 зиёд, ай 60 кам, ҳам зиёд намешавад. شما در واتساپ من نویسید، اپای خواهرم شما در واتساپ من نویسید، انشالله من کوشش میکنم شما را دستگیر میکنم. همه مردم من انشالله دستگیر کردم، شما را انشالله که من دستگیر میکنم. بله انشالله من دستگیرتون میکنم. السلام علیکم پسر، السلام علیکم پسرم 13 ساله اما اولاد مردیش بسیار خرد است. چی مصلحت میدونم؟ سلام علیکم ابسدی نمیتونم. این شما مرد هستید که زن هستید. وقتی پسرتون خورد هستد من باید یک بار دیدنمون در کار مثلا اولادی مرد اولادی که تناسل مردانه مثلا خورد بودنش باید دیدن در کار پیش دیدن در کار و من دورو می نویسم. این گرمون تراپی تعیین کردن در کار ولی کلان شدنش ممکن است 100%. دارو برای خراب شدن توصیه کنید. دارو برای فربه شدن значит برادرجان در واتساپ ما می‌نویسید ان شاءالله که دارو برای سلام علیکم کنید دارو برای موشک ها توصیه برای فربه شدن واتساپ مدن نسبت موضوع 398 3268 نویسید من ان شاءالله دارو تو می‌نویسم. دارو برای خراب شدن بله توبه دارد نی برکت برادر عزیز یگانه روی اساسیش مقصد جراحی کردن است. جراحی کردن برای برکت بسیار سوال خوب دادی عبدالله ایراج. حالی مثال بایسا میره مقصد میگه که برکت داری اگر مثال خودت مقصد مثل فرزنددار باشی значит varikateli operatsiya کردن ممکن است ولی فرزنددار نشد اگر صدها پریچینه یک سبب یعنی فرزنددار نشیدن همین بیماری varikateli میگن که مقصد همین بیماری هم فرزنددار شدن ممکن است. فرزنددار شاید نمیشه برای همه مردم varikateli operatsiya میکنن. این وسیع شوی وینه هایی که مقصد همون کانالی قد کشکده تا بعد نداره فقط اپیراسیون میکنیم خلاص. varikateli با درجه نوعی سودان چی میکنم. سلام علیکم برادر کمنامای فیدن نیستی دیگر بگی دیگر برادر عزیزی نمیدیده که نام ایرود در کمنامای فیلم کم درک ما فعال شدیم انشالله. فعال که مقصد میدونه که زندگی کم در مشکلی ها دارن. مشکلی های زندگی هم باید رحمت برادر به شما برای رکورد از الله خواهم. سلامت باشید اکای دوداری یا که اپای خواهر شما را سلامت باشید خداوند سلامت باشید. بله سلامت خوب شید انشالله برادر عزیز سلامتین یک مایده خوب است. دین روز که بسر تو ساعت 4 شب بهت کسل بودم بهت وضع سلامتی خوب نبود. اگر بیروز همین ما وقتای اخیر فربه شده پیتنیم که ابیش از کدام سبب باشه. درست سوالت زوره
саволи тра ман ҷавоб мегардонам. Лекин дурустшо агар ман ранги хидат бошам, мақсад дар як ҷо як хонада бошам, барам мақсад исунсуна нигоҳ кунам, гули чиз агар бикунам, конечно фарбе мешавам. Лекин ҳисоби расидани витаминот аст, значит витаминот ҳамаш ҷо ба ҷо мерасанд. Фарбе шудаи вақто фарбе шудаи кадапешна аз кадом саб бошад. ака дурустшо як бурга саволта навис. Я нависта ки ҳамин ман вақтои охир фарбе шуда истода ё ки фарбе шуданӣ чи? Ҳамин саволта як бурга навис. бахшиш бародаро азиз ки камтарак мондаш нагуфтем чи. писарам дар Тоҷикистон мебошад. Агар сурат фиристад мешавад? Бале, сурати писаратонро равон кунед. ман мебинам мисол тобаша, мисол баъзан ҳолатое мешавад ки мақсад агар ҳолати таносули мард агар майда бошад, мисол мо метавонем операция кунем, калон шавад. Калон кардан метавонем. баъзан ҳолатое ки бинем ки мисол фарзанди шумо 13 сола аст, шояд ки ба гормонотерапия, мақсад дорои ки мисол гормон ҳастанд, то мо метавонем камтар калонш кунем. шумо агар шумо мара дида бошед, шумо тасаввур кунед ки ман мақсад. вале агар мисол синни солшон аз 20 боло мешуд, ман мегуфтам ки мисол операция кардан дар кор камтар калонш мекунем. вале ки мақсад мисол марде ки бошад ки действительно синни солш аз 25 боло ё 30 боло бошад, ҳолати таносулиш вообще намехезад, вообще ё ки ҳиссиёти шаҳватнокӣ дорад, лекин наметавонад мақсад накардан. маъмул оилаш ҳамхоҳ бошидан. мо ин беморро операция мекунем. албатта ки операция мекунем, вале протез мемонем. Протез дар инҷа мисол протез аз 300-400 ҳазор боло аст. Протез мемонем ништяк аҷибот аст. мисол как обычно, как спокойно чувствуем, спокойно, оила довольна, ҳамқадар довольна, спокойно ҳаматур мешавад. вале видеои оянда бисёр видеои хуб мешавад. шумо бидоед тамошо кунед. ман мисол кӯшиш мекунам эфирро бисёртар кунам. видеои оянда дар бораи масалан чӣ хел калон кардани ҳолати таносули мард аст. чӣ хел калон кардан. ман ҳамаша мефаҳмам. агар аппаратша биёрам, ман нишонтон медам. ҳар ҷо шарм ҳаёш нест. вақте савол медин, ҳатман манам шуд духтур мақсад. ман пеши ман ҳазор як одам, зан бошад, мард бошад, любоиш бошад, ман ҳамаша мебинам. ягон шарм ҳаё надошта бошед. саволтон натиен. 2 сол пеш 70 кило будам, ҳозир 85 шудам. питаниям как обычно. дорушо бародар азиз, саломат бошиву. лекин ҳамин саволе ки худат додид, манам ранги худат. ман қариб 90 килоем. 90 кило дарафта ҳастам. ҳамин худам камтар бузбала шудам. хай ман пеш машқ мекардам. шояд ки вақте ки машқа мепартам, ҳамун сабаб бошад. лекин вақте хӯрдӣ хоб рафта, албатта ҳама витаминҳо ё буд ки ҳастанд,
برای خیلی نوید در واتساپ من که دروغشو خودت میدونی نمیر تلفن من بلند شوی خودم 174 سانتی متر وزنم 85 چی میگه موافق است؟ نه موافق نیست دروغشو البته که موافق نیست باید نمو وزنش عدد 1 متر 74 سانتی متر که باشه است نه چیز قد نمو وزنم باید 75 74 باشد نباید وزن باشه دکتر مینоксидил برای موی سر برآوردن کمک میکنه یعنی بله مینоксидил برای موی سر کمک میکنه البته که کمک میکنه و یک چیز من گفتم برادر عزیز که اون آدم کسانی که مقصد سراشون کل هستن نباید زد کسانی که موی سر ندارن вообще کل هستن ما اونجا علاقه دورو داریم یک уколش 5000 در ماهش 2 تا укол میگیرن 10,000 روسی میشه 10,000 روسی بعد تو این نمیدونم چند سوم است укол وقتی که укол میکنی уже علاقه موی سر میبره ما уже علاقه испытание که زرانده نگاه کرده که چیزی موی سر میبره و اونا کسانی که موی سرشون میریزن در واقع испытание که زرانده موی سر بقوت میشه غاص میشه اینم فراموش نکنید برای موی سر برآوردن هم برادران مینоксидил هم داروی خوب است اگر وقتی که مثال توبه چکی سوس میکنی با این رفته و یه علاقه یه رفته و مقصد باز سوس میشه مثال سرشوی که و حال ما در این شهرهای مسواک قرار داریم نو در شهرهای رسته که قرار داره از سبب همین آبایی که ما میخوریم مثال کرانایی که مثلا چی میخوریم بسیار خیمه دبیرت میکنن از همین جهت هم موی سر میریزد مینоксидил یادم میتین بله یادم میتین ариана برای فشار بلندی برای فشار بلندی بله من انشالله گپ میزنم صحبت شما چند وقت دوام میده در یک ماه 2 بار برای توبت ما 3 ماه دوام میکنن 3 ماه در یک ماه 2 بار укол میگیری 2 بار 6 دونه укол حتما укол میگیری 3 ماه دوام میکنن برای فشار بلندی بله گپ میزنم لیکن وقتی شما سوالتون اکثر مونه که مثلا فشار بلندی مثلا کدوم درجه داره فشار بلندی میشود از حساب دل میشود از حساب گرده میشود شما کدوم نموشه مثلا دارید گردهاتون یا که سوال شروع کرده نویسین من سوالتون جواب میگردونم من ورکسیل اپیراسیا کردم با تل میتونم خاطی کم صحبت کنم با تل بله برادر وقتی خیلی ورکسیل اپیراسیا کردگی که باشه значит بعد افیر خیلی صحبت میشه هم صحبت میشه مثال میفهمونی هنر و طبیعت ها ما همین دکتر نظارت دارم که با کنکورس ای سلامت باشی афе ариана дил ака барои дил ки бошад шумо ҳатман бояд экг кардагӣ бошед экги шуморо мо мебинем як бор баъди экг мақсад дороро мо тобат менависем шумо нависен дар ватсап ман нависен ман доротонро иншолло равон мекунам сол аввал экг кардан дар кора ҳатман экг кардан дар кора дар ватсап ман онҷа видеоро як бор нигоҳ кунед номери ватсаби маро гирифта чӣ кунем
با گرفتار رامو کنیم و اکیگتون هم با بسته با اکیگتون دورو کتون می نویسم. من میتونم برای فشار بلندی بسیار افتاب گذارم، لیکن میخواستم از شما فهمم که شما کدام نمود فشار بلندی دارید. دکتر صورت سر روی میکنم در واتساپ با جواب شد لچینی میشه یا نه؟ بله، صورت سرت که باشه از نچه رویش که بله گفتم میتونم شدم. اکای شدی بیگ یک کنکورس کن دنیورا ای بواکه ایجا دامی برادر هنر و طبیعت مرا تماشا دوره که مو کنکورس حاضر جواب میتین اکا واتساپ ده. بله من حاضر جواب میتین. نه حاضر نیو بعد افید من جواب تو میتین. مثال نگو که مقصد برای از صحبت میکنیم نه مقصد. Саид Мирзоев, салам алейкум, доктор, мне нужно ваш адрес. Саид Мирзоев. Ну хорошо. Пишите, пожалуйста, вот метро Варшавская. Пишите. А еще вот город Химки, больница 119. Пишите, пожалуйста. Понял. و فیلم که برادر عزیز در واتساپ دیگه یک 50 تا سبشین آمده. 50 تا سبشین آمده. برای درد مشکل دورو توصیه نکرده. برای درد مشکل برادر عزیز اگر مشکل مثل شب در کنن یا برای درد مشکل میگم واتساپ دا نویسم. من برای درد مشکل دورو نویسم. کریم یوسفم برای درد مشکل دورو نویسم. توصیه میتونید برای درد مشکل آخه من سوال مثال پرگی فهمیدن میخوام. برای درد مشکل که باشه مشکل اگر میکشن یا که چخیل مشکل پروسو در میکنن یک چخیل ایرا ما باید بفهمم. مثال انامیزده باید من صبرت کنم بعد مثال دورو بنویسم. لیکن مینوازین شکل بعد انجام میکنم. مینوازین شکل مینوازین پروسو 13-14 روبل نمیدون چه اسمت. بعد خوب رفتن شکل مثال تنها در شکل مینوازین بسیار احترام خوب است. چون که شما میره یا که پردیفه گوی والترین دیگه چیز رو میگیره و یا موضوع قیمت هستن ولی طلبهشون نمقدر خوب است. سلام اکو سوزی خوبی دردی دندان. من نفهمیدم دردی دندان چیه؟ کدام کنکورس اون مرده اکی درست شد؟ بچه دور اما سلامت باشی برادر عزیز. سلامت باشی. صورتی سر روی کدام بعد ایفی جواب دیم گفت نیست برای جان. صورتی سر تا روی گم ایجا صورتی سر تا اینجا گفت اگه صورتی سر روی کدام معلوم دیگه خفیر نکنم بس برادر. سلامت باشی. سلامت باشی. شما سلامت باشی. اینجا برادر نایسته که بخته تیجی مرده نچخیل بشه مرده. خیلی نمیخیلی گپ خبر برادر عزیز. ساعت هم 23-22 شد. ما را مایده
بنویسین. اگر این سوالتون هم بنویسین یک 3-4 minut دیگه بیسیم اگرنی بعد بختا تجیب یک هفته نشد متاشه. خیلی همه خیلی میگم خدا رحمت و مغفرتش کنه. آمین آمین. بختا تجیب شد قیمار بود یا بچه سرکل بود اوه میفتین. خیلی خدا رحمت و مغفرتش کنه. همه خیلی یعنی همه خیلی است که باور که در پیش من با خود قسمه بودم و شب صحت میمران میروان اکی برادر خدا خودش وای مرا اقرار کرده بود. اکا تو سیروس اگر میگفت که وای مرا اقرار کرده بود اینجا میومدی من درکش همی افتم در همی یک مینوت میافتم درکش وای همی پیش سوداگر بود دستی همی ارمیانا کار میکرد سودا میکرد سودا میکرده ایتا من میشناسم بچه ها نشناختنش میافتیم شم لیکن خدا من با میگم جوش جنت کنه قمار باز بود مثال خدا جوش جنت کنه صد افسوس که هم لند کروزر قدیش نبود لند کروزیرو را چی کدکی بود که برادر عزیز بیا همه کسا یک بار هم نسام دلی ننگ نموس میکنیم دیسویتل همی دستگیری میکنیم همی زبور کشودگی ما برای کلینیکا کردن برای کلینیکا کردن یک دستگیری کنیم بچه رو همش دستگیری کنیم بخدا این کلینیک اگر پیشتر به حد زور میشده بخدا قدم پارک هم ریکورد میزنیم همون بچه رو دستگیری میکنیم همه بس میکنن دیگه کنکورس بازی را دکتر وقت داشته باشی افیروتا بسیارتر کن ای همون کنکورس سودا صحبت شما با ما لازمه ولی انشالله انا افیرو را بسیار میکنیم انشالله در هفته از 2 بار میکنیم انشالله روز سه‌شنبه و شنبه وقتی مثال ما افیرو را میمونیم که دیستیتنا صبح شما را وقتی خالگیتون باشه اگر وقتی که من روز سه‌شنبه و شنبه که میمونم شما بدروین در مو افیرو بدروین در مو افیرو مقصد حدیث که ممکنه سوالاتون رو بنویسین انشالله همه وقت دستگیریتون میکنیم انشالله همین قوارزو دارم که هم کلینیک را میکشونیم که زور میشید عجیبات میشید لیکن صد افسوس بچه های خودمون کم میفهمن باور کن فهمش نوکیشون سوسته کردن فکر میگن که ما یک سوم داریم و یک سوم را میخرم باور که اکا دروشو گفته که بختر تجیه مرده من زیخ شدم بشقه گفته این برادر چی بود چی دنیا دروزه را بین
همین خیلی عمرت باشه بیای برای کنکورس کنی بعد بمیری چه خیلی خدا توبه کنم خدا من خودش میدونه که چه خیلی میمیری خدای مهربان هر یک بنده شد شایسته جنت کنه هر یک بنده گناهکار است هر یک بنده گناهکار است همین هر یک ویدیویی که من میکنم میپرتم که پرمو افیر میکنم برادران بگیرید در همین پادلیستش کنید در همه چیو یک کانال رو بخیزه بخوید یک بار که جون کنده همین یک بالو کردیم 1780 تا قریب 1800 پادلیش کردیم میشه شکرانه میخیزه انشالله من باور دارم که کانال رو میخیزه ولی دیروز بعد 100,000 هم میرسه انشالله مردم حالی بسیار ویدیو کنیم پرتیم خیسته و رفتن میکنن ولی همین هر یک در آینده کدوم دورو با کدوم درد دوا است برای کدوم بیماری ممکن است برای این چیزا را ما در آینده پرسته و رفتن میکنم شما بدونید تماشا کردن میگیرید وقتی که مترو نگاه میکنید چرا زبان روستا که نمیدونه مترو جورا کانال ابن سینا مترو سرازو میگه که آقا بکنیم دورو با فلان چی توبت دست منه اکا من وعده کرده بودم که پادلیت میکنم و 15 نفر همون کدامش درآمد خوب ندارم توکلش به خدا من از کلام سخن کردم بله ای برادر جان نزدیک نشه انشالله یک روز نه یک روز وای بچه میکنم چرا یک روز یک آمده مرده که 60 ساله بود خیلی زنگ میزنم میگه برجام بخیزم بیام میگم خیلی من بخی بیام وقتی که میخیزم میام میگم که اکا همی تمہارا آدرس من گرفتی او که برجام در همین کانال پرسه کرده گردم من گفتم در کار میشوم جورا در دو کانالی که دکتروی که این مقصد پیتی دیگه جگه جورا زنگ میزنه که خیلی جواب نمیتونم یا مقصد نمیدونم بلاگر هستن یا در حقیقت دکتر هستن یا نمیدونم چه خیلی هستن که روش جوابشون ندادیم بعد جورا من که باشه میخیزمیه بعد توبهش کردم که سوش دقیقه سپاکان خیز برفتم لیکن به هر حال میگن 100 روز در بول یا روز در کار میشود سولی چی نیست کن در کار میشود و کسانی که مقصد چه گویم که شما فهمید کسانی که گریج پزانوش داره شما دارین در ویدیو مرا تماشا کنید چه اپراسیون میکنن گریج پزانوش کنن یا که اپیش گریج را مثلا همش هست شما یا معلومات گیرید بعد شما با ما مراجعه کنید ولی گفتن ما که مقصد شما اگه اپیراس اگه جراحی سو کردن یا که توبت کردن باشه شما با ما نرسید حتما شما دستگیرتون میکنید پرابلم اکا دکتر سوزی خوبی شیرینه بخود سلامت بشه اکا نصرت الله سلامت بشه اکا نصرت الله سلامت باشه شکر میشه آمده نمیده قدیر برادر رو صحبت کرده سیستم دکتر در مرکز دوچکم دکتر پیروز میگم یکی دکتر فردوس میگن این شما باشه
بله همون دکتر بیروز مایم فیردوس نیست بفیرم فیردوس نمیدونم کی هست نیست فیردوس نی بیروز میگن اما بیروز مایم فکر نمیدونم دیگر رو کی هستن نیستن دستگیر میکنن نکنن که اکثریت شما دستگیری میکنم خدا مینت نشوه این گپی نیست که من بگم مینت کرده هستم لیکن ریال دستگیریشون کرده هستم و خدا قسم اول اگر بسیار شما فکر کنید که من مثلا یکم پول میکنم یکم پول میگیرم نه من پول نمیگیرم من ریال اگر مثلا امی کاری مثلا جراحی باشه در یک اگر شما دونسته بگید که جراحی همه وقت سیارانو پول میتنه در اینجا نه که نه اونقدره که مثلا تا فایده نه اما من کار میکنم که امی مثلا گپ نرسم خیلی لیکن 60-70% درجه ارزانه در ارزانه خیلی من کاری که پیاسه که من میکنم ارزانه دیگه از جا و عجیبوت شامل است که میدرم در همی نگاه میکنم که برادرها بسیارشون بیمار هستن بعد همه اپراسیون یک چیز میگیرم چیزو در کارو من میگم میو قبلا کار بچه را بود میکنم که هم برادرها مقصد همه دوالی باشن لیکن بسیارشون دوالی هم نیستن یک خیلیش میدوه در درون کامنتر یک گپای مینویسته که آنلاین دروگه بباره میگو هم بمبری برادریم بمبری و همین کاری کرده که یه نمود گپای میزنن بخدا همه آدمایی که مقصد همین کامنتر بیزی مینویسن ما میخواستم بریم یه خیلی همه آدمایی که مینویسن هوای کو خیلی انسان هستن و کدام رو همین صحبت خیلی گپ میزنن короче епана брат خوبی نمراتت میمان افیرده برات سلامت باشی برادر جان سلامت باشی نمره من 915 398 32 68 32 68 واتساپ در مدروی مینویسی سوال تا جواب میگردونم من برای چیزی گفته بودم که سوال در افی شاید که در افیروی آینده دیگر خیلی در افیروی آینده نصیب شد جالکه سلوجی نمبر تلفن هم مینویسم در افیرو شما سوال میدید جواب شما را من میگردونم ما خیلی پرمای افیر یکی شما مایده کشی بکنید اگه نمیشه که یکی بورا مثلا بگیرم سرازو همه کارت طوری کنم نمیتونم برای که من میلیونیر هستم که من سهره پرستویم و اگه همون کو آدمی پول داره که بگه که بیروجون بیا دستگیرت میکنیم بیا کلینیکت هم میکشیم بگی بچه را دستگیریم لیکن افسوس خیلی آدم نیست افسوس خیلی آدم ها در آوازه من بابا نمیرسن خیلی گپ خبر برادر دیگه سوال نداشته باشید ما کراچی اگه ساعتم 23:34 شده مایده افیر قطع کنیم باز از دمی کارای خود مانسی باشه گردیم او برادر عزیز کوبیو کو سوال تا کوبیو چیزی دکتر یک کودک معیوب در تاجیکستان
یک روز پیش بیاییم ویدیو کنیم میبینی بینیش بوده که میشه. بله برادر عزیز، بله میشوم. پیش من که اومدی ویدیو ریزی کردیم میبینیم حتما شروع چی بانی. انا بیای برادر عزیز بیا در پیش ویدیو ریزی کنیم انشالله. کوشش میکنیم که انا بینیم مثال شروع دستکش میکنیم. همین روز یک ویدیو رو روی کردم. اگر پشکر گفتی بچه هم مثال معیوب است 13 سال است. البته نگاه کردم بله هم بچهش توبت کردم نشان میده که ریابیلیتاسیون که میگذاره توبت دور و دراز که داره که کم مشکل بیاد پشکر عذاب میکشه. اینجا برادر عزیز ما نصرت الله اودینیف مینویسد که با خدام اگر ما سومدار میشیدم شما برای شخص را دستگیر میکردم. سلامت باشی برادر عزیز. انا ایران میگن حرمت احترام. سلامت باشی برادر جان، خدا نگهبان باشد. من نصیب باشه یک ویدیو میکنم برای آدمای پولدار. من میدونم کیا پولدار هستن کیا سخاوتمند هستن. من یک بار ویدیو میکنم میپردم برای هم آدمایی که پولشون مثال как آبی روان میروند در دیگه جا. من ویدیو میکنم میپردم برای همچین یادم کردم مقصد ویدیو میکنم میپردم. لیکن از همه شما احترامانه خواهش میکنم که اگر من ویدیو کردم و پرداختم شما پدیسه کردم گرفته بگذار هوای بینن بگذار هم آدمو بینن یکی دلشون میسوزه یکی دلشون میسوزه میگه بیا دستگیریش کنیم. همین برادرم مثال من یک خدمم شما بسیاری هستین مثال همه شما مرا دستگیر کنید میتونه همه شما میتونید مرا بالام بردارید شما میتونید مرا پس بزنید. این شما میتونید من خودم مثال خودم کردن نمیتونم چون که همینقدر کوشش کرده هستم که شما مرا دستگیری کنید. غریب تیوی منم دکتر برات منم کتت کار نمیگیرم. برادر جان انشالله و رحمان انشالله و رحمان همین کارمو کشوده شودم اول کار رو میگیرم چی منه بگی دیگه 7 ساله فقط پاهوش حرکت نمیکنه ایتا چواب میروه و فقط دیوار راه میگرده. بله یک روز بیو مثال مقصدش صحبت کنیم انشالله توبهش میکنی چی منه توبهش میکنی. اینجا در غریب تیوی برادر عزیز نوشته که خودت که نوشتگی خودت که من در کار نمیگیری برادر عزیز. اینجا بچه ها بسیار هستن مثلا همه برادر ها مثل کنتاکت داشتن چشینیا داغستان یکاترینبورگ پیتر دیگه شهرها نوشتگی هم برادر ها مقصد شهر مسکو دیگه جاش برای کار دارم مثلا وقتی گفتگی هستن که هر یک متخصص برای مثال کار وقتی که من شده وقتی من اونجا علاقه بکشم اونجا را حتما من کوشش میکنم که اونجا را بکشم مثال کار دا بگم برادر را بیوه نمیشه انشالله من کار میکنم دیگران در کار بگیرم هم برادر رو یادم کنن همه کسا دستگیری کنیم بچه را اگر جون خدمت رسیدگی مده افسوس دست نمیرسه. برادر جون سلامت باشه انشالله. این را خداوند دستگیری میکنه. الله مهربان دعا کنیم فقط چون میشه بگی دیگه انشالله ما مهاجرها خودمان کمک میکنیم دکتر برای کلینیکا. شما یادم استید به فیلم که من خطم بیارم شما میبینید یادم استید من رو خطم بیارم شما ببینید که چند آدم یادم کرده.
برادر عزیز این امجده 19 نفر و انسان 19 نفر پول پرستگیان 19 نفر. اگر ما همون یک جای شویم مقصد پول پرداریم все равно ما آدمی زودی مقصد ما مثل آهن نیستیم که مثل یکون تکنیکا نیستیم که مثل چی نشیم مثل ما آدمی زودیم کسل خواه نخواه میشویم و دکتر هم احتیاج میشیم یا که به بیسر هم احتیاج میشیم مقصد این هم فکر کردن نکنید شما دستگیری کنین این نگاه کنین نام و فامیل شما همش نستگیه کسانی که مثل پول پردازیه سوم کرده هست مثلا من پول هیچ جو کردگی نیستم و من کاری کرده ازم که مثل دستگیری کنم همه شما سعید مرزیев در جای کاری بله در جای کار دکتر همه گمرای با تبلت که سوز میشه یا که یکان که یادم میکنه امران پرسیست بیرونیه برادر عزیز با تبلت که گمرای سوز نمیشه گمرای вообще-то گمرای میشه درونی و بیرونی ولی دیدن در کار که مثل نه با تبلت که سوز میشه نه با موسیقی پیش دکترای مثل خیروگ میره خیروگ یک کلش من نمیدونم تبلت که قیمت هم مینویسن و تبلت که سوز نمیشه و اصلا یک بار دیدن در کاره که مرا حتما یک بار دیدن در کاره دیدن در کاره بود گیمارو انشالله که و وقتی که میبینید مثل یک خلوصه میوری که کدام نمو دورو رو نیستن در کاره و برای همین برادر عزیز нусратло одинаев мавзӯи оянда дар бораи бемории геморроя кадом намудор мешавад шумо ҳатман менависорамонтон мекунад видео мекунем мо бире шумо чӣ кунем 500 рубл кадом бародаре буди 500 рубл партофте лекин ном фамилиятам бинависа ки бора бу кӯмаки кардем доктор бахшиш зимистон буд кӯмаки кам буд камтар тоқат канд дастгирӣ хуб мекунед перевод от Бунёнин Факрулевич бале инҷо аллакай омад перевод омада در هر ویدیو من کوشش میکنم که همین افیرو بسیار شونده و شما را از خواب بیدار کردن رو در کار از خواب بیدار که شما دستگیری کنید و من رو نگاه میکنم برادر عزیز یک کانال یک برادر بود نگاهش میکردیم در افیروش دو روز میکشه 5 میلیون 6 میلیون جمع میشود دو روز فقط البته که مقصد من نمیتونم در مقصد یگان ماشین یا که یگان چی مونده نمیتونم لیکی توبت کردم میتونم ولی وقتی کسل میشه پیش من میبیای قریب مردن میشه مقصد من ترا میسو دستگیری میکنم که نیشه من دستگیری میکنم توبت را بی پول میکنم فقط من انشالله هم کارا میکنم این توبت ها میدونی که اگر حسابش کنی خیلی پولی کلام نیستم راجون ما یک چی ده حیرانم ما 2 میلیونیم 1 روبلی پردیم کاراتون بود میشه بله برادر جان اینجا ده 1800 نفره مقصد 1800 نفر پیش کرد ما 2 میلیون نفر بله راست میگم اینه که 2 میلیون نفر مقصد آدمای خوب داره آدمای خیر سخاوت داره لیکن یا درک ندارن
агар ӯ дарак дошта бошанд бениҳоят ва ёрам мақсад мисол шояд дастгирӣ кунанд, лекин ҳама чиз моро намедонад. ин ҳамҷо дар мақсад қариб 39 лайк шидагиай. Бирона другой бора қайта чӣ меравад лайка чӣ қидам рафтам бигир. Лайка 300-400 ашка брава. Бурам мешава пеши шумо ҳамеша. Бародарҷон ҷо аллакай паго биёй бисёр хуб мешавад. Саид Мирзоев паго биёй бисёр хуб мешавад. Камтар бисёр бад мондашидам. Агар ин фикра кунам доктор кори шумо мекунем ай мошиндам ай сумдам қимата ин саломатӣ одамай барқарор кардан. нарӯз гап бародар азиз ҳамира дӯстан ту дар кор ки марӯз гап қасам ба худо мехӯрам парвои агар 10 миллион шавад парвои на 10 миллион дорум на парвои на 5 миллион дорум. Ман ам кӯшиш кардаам як ҷо букушам. Як ҷо букушам шумо дастгирӣ кунам. Шумо бигӯ мошинам дорум шукона худо. Сохона бигӯ хонарам дорум. Ҳамин заминам гирифтам, замина барои хотире гирифтам ки мақсад дастгиритон кунам, я тобат кунем. Аммо видеоро бдурӯи бинем. Бера дар ҳам як студия мегӯяд, студия 14 квадрат метр. Чандин бор рафтам 2000 додам, зора кардам, синемат кардам, касалома тобат кардам дар наздики хона. Ама вақте дар вақти студентӣ мисол ҳамчун медбиратам шида кор кардагием, мисол ин коро ай даст мебиёям. Мисол ҳамчун бухай духтури дараҷаи олӣ, мисол квалификация гузаштаги, мисол ординатура ва аспирантура ки дорум, мисол ин чизо тобат кардан метавонам, мисол ва ҳам операсияам хуб мекунам. Мисол шумо биненда мақсад инам чилкои мара бинем. Ҳамин сета ҳамин сухожили, мисол жилка кати бастагиам. Вақте ки ман мисол ғалт дидам як ҷо, як баландӣ сум надоштам. Ина ман худам сум надоштам, дастомам бинем. Ина чилик майдаки қад намешавад, рост намешавад. Ранги дигарош ба ранги неиш барем. Ин агар ки суме ки медоштам тобаш мекардам, зур мешид. Лекин надоштем бародар азиз, надоштем. Бинем ки аз сабаби надоштани чиликҳо маибанд. Операсияро чӣ кардан метавонам, лекин маибанд. Все равно ҳар як одами зод ба тобат ниёз дорад. Тамоми одами зод. Шумо тасаввур кунед, агар ту мошин дорӣ, такси мезанӣ, ҳар 10,000 километр маҷбури масъала ҳаллиш кунӣ, ёки тормозош ҳаллиш кардан дар кор, все равно маҷбурӣ. Аммо одами зодем, бояд як сумним суд ҷамъ кардан дар кор аст. Дастгирӣ кардан дар кор аст. Шумо тасаввур намекунед, бачаҳо пеши ман мегӯянд хеле азоб мекашам ба худо қасам. Мебинам ҳоли зоршона, мебинам хай баъзе ҳолатҳо дар дастам ҳеҷ кор намебиёяд, барои ки ҳама аппаратура надорам бигирам дастгиришон кунам. Мешам нигоҳшон мекунам. Балиса шумо мекунед, значит балиса як қиёмат пулшона мегирад. Айку бародаро савол дошта бошен, саволтонро тиен майда чӣ гаперам чӣ бафем. перевод от Маҳмадғафурам 200 рубл. Ба худо қасам, агар ҳамин ҳозир мисол ҳозире ки мо мисол
اگر همین خیلی رفتن گیرد ما مثل ویدیو شروع رو زیاد کنیم مثل پول جمع کردن گیرد کو عجیبات میشه اقلا ما فهمو کجا علاقه پول 500,000 شده گیرد کنیم 1000 شده که 1,000,000 شده که من هر یک کاری کردم هر یک کار ما کرده و رفتن میگیرم سرانو شما میبینیم سرانو همین شما نگاه کننده دختری خوبه یا که دختری خوش معامله را اگر خود در امریکا باشه و اگر خلای باشه پول تا همه چی تا میفروشته برای مثلا کارت بود شود اما در شهر مسکو ما در تاجیکستان نزدیک ما مثلا دور هم نیست شهر مسکو که مسکو اوبلاست دور نیست شما برادر رو دستگیر کنیم راجع ما مردم خود خودکشی بیگناه پروریم بله راست میگو بخدا ولی راست میگو بخدا بیگناه پرستی میکنه همه وقت من میدونم پروفسور رو میدونم بخدا قسمه که بچه های توجیک خود میان توجیکن میرن که بچه های خود توجیک خود میان همون گروه بگاه میزنن که با هم بچه های توجیک خود میرن کنلیستکی کردن با همه ژورنالیست میگن خیلی بودم ژورنالیست کردن سرازو جلقه ایدی کار میشن بگو برادر هم خیلی کردن در کار نیست نیست سرانو اما خیلی شکرانه خدا دلم میسوزن او پروفسوری که شما میبینید میدونید و یا پل دارن و یا خیلی پیسان نمیکنن خیلی موی کمال دارن لیکن ما باید یک چیزی خودمون داشته باشیم مثلا همین اگر مثلا فکر کنیم شخصا هر یک کدوم ما باید حتما همیشه تاجیکستان با اینجا رو میایم سرانو باید یک جای داشته باشه که توبت کشته بتونیم میدونیم مقصد اگه من آدی پلانی خودم بگم مقصد به شما من انشالله با رحمان نیت دارم که مقصد هم کلینیک رو بردارم دو etaje بردارم مقصد که скорой помощь مقصد و ماشینا رو مقصد مثل بکشم که مقصد وقتی بیمار میشه زنگ میزنیم میگه الو اکا دکتر مقصد من بیمارم این رو میکشیم مقصد با دکتر میگیریم دکتر برادرای خودمون مثل با خدمت روان میکنیم بسیار پلانو داریم لیکن برای هر یک پلانو مثل دستگیری شما لازم است افسوس میخورم اینجا یگانه رو همین اکای حجره اینجا نای بسیار بودن خیرخواه اکا چیز نمیدونم یک کار کردن در که اما اکا با همین صدای ما را بشنوه و مقصد یک دستگیری کنه برای افشی انالیز به شخص بردن چه تیوری دیدن در کار وقتی تبلیت که دارای ژل که یگان ضرر نداره وقتی انالیز خود سپردنی باشی برادر عزیز سهر هیچی نمیخریبه سراز میره انالیز میسپاری اگر همین سنت شریف و ارسودا ایکسش به هیچی پول میده اوقای هم خیلی کارو دا دستگیری کردن در کاره سنت شریف و ارس که نمیدونم برادر عزیز کی است نمیدونم اگر در واتساپ یک заключение روی کردم خوندیش چیکار کردم در کار باور که یک заключение خوندم گفتم فقط برادر عزیزم عبدالله ایراجوف برادر جون بیماری گمرید به حد بیماری گنده است بیماری است که این التیابی پرده مغز نرمی سر است بسیار بیماری نخوب است کسانی که بیماری منینگیت دارن
نه گیمری ده گیمر ای پازل نوشته مثلا گیمری حتما توبات کردن در کار پیسی لورم دکتر لورم میریم فونکسیا میکنن مثلا میگیرن شرکت زهرتوار میگیرن حتما توبات کردن در کار شما وقتتون اهمیت بدین همه وقتتون اهمیت بدین برادر جان ماجرا به خد دکتر بیروز برسیم به خدا قسم بیمار میشیم در غریبی این رسول به ما کمک نمیکنه کمک کردن شوش بیسته وقتی که دانشجو بودیم در شهر مسکو اونها درگاه برای کار میکردن که های میکنن میدونید شما تصور کنید که برای قرغیزا در اینجا وقتی که من میخوندم برای قرغیزا که ما شهروندی که ابو وقتی نداشتیم برای قرغیزا برای دیگر ملت‌هایی که مثل در کمبوج سایه بودن باور میکنین نمیکنین برای وای ارزان بود برای ما برای بود در بالای همون سومه که مقصد 150,000 روسیه است یا که 200,000 روسیه بود در بالوش کیفسی میموندن چه خیلی کیفسی میموندن که کروجی پول دوینوی قیمت میقالدید موندن ا برای قرغیزا برای دیگه و این ارمنیا دیگه و بلاروس قزاقو خیلی نبود نه که برای توجیکو کننده نینویدید میکردن مخدا توجیکو را باور میکنین شما نینویدید میکردن که توجیک میام جای میخونم مقصد اما ما ابن سینا داشتیم سعدی داشتیم حافظ شیرازی نمای داشتیم ما باید پیش بریم همین شخصا منو قضا بکشیدگی مونه درگاه برکی رنگ بعضم برادرو اکا نداشتم که بیشتر بگن یادم کنن همین چی کاری کرده هستم خودم کرده هستم در برای آدمای پولدار گفتیم همینجا اکای حاجی رحیم جان میگن نویه رشته غرم خدای متعال دعا میکنه که هم برادر ما را مقصد خبای ما را یردام کردگه در حقیقت به حد مردک خوبصورت به نهایت ما را یردام کردگه خدای متعال دعا میکنه که هم مردک همی گپای ما را بشنوه و یه دستگیری میکنن مثلا کلینیکا بکشیم ایو اکا ما باور دارم برای کلینیکا شدن لیکن بمونه دکه و جیرانجو دیگه آدمو پولدار بسیار هستن بیان دست کنن یا کلینیکا بکشیم یردام کنیم بچه را خوب است بیلول 0708 سلام علیکم دکتر یک سوال همین دکتر اپراسیا کرد باید بعد از اپراسیا خالپشتی کند یا نه بله برادر جان سلامت باشی وقتی که دکتر اپراسیا کرد حتما بعد اپراسیا خالپشتی کردنش در کار است میدونی این دکتر وظیفه دار است میشود حالتهایی که مقصد کسل یکی حالاتش بد میشود تا همون روزی که مقصد کسل جواب میگی تو باید بعد از اپراسیا حتما حالپشتی کردن در کار است این معنی نداره که مثلا تو اپراسیا کردی بخیزی بزنیم برای این معنی نداره من کدوم اپراسیا میکنم کار بوره مثلا حالپرسیش میکنم که حالت چه خیلی اسم میکنی شما اگر من یک استوری نقل میکنم هفته گذشته کودک رفتم دست حلال کردم بچه کیش بود باور میکنه مردم عزیز بعد از سال شدنش مثال با حالپرسیش میکنم مثال کودک 4 ساله بود حالت میشه که حالپرسیش نمیکنیم مثلا یا که بعدی حالت شما هوا رفتم مثال کراوتی چین میشه حال آدم میبره چیکار میکنن ترما میکنن دکترها ترما میکنن میره این باید حالپرسی کردن در کاره این تو وظیفه داری وقتی که حالا میگن قسم هیپوکرات خوردگی نه قسم تو به الله تو بخوره تو باید همچون وقتی که دکتر شدی همچون یک فرشته همچون یک انگل تو باید مثلا تسکیر یک کس میشه تو باید حالپرسی کنی خیلی نمیشه که مثلا اپراسیش کردی و بچه در نه رفت رفتی این خیلی نمیشه یک تا از من شخصا من خودم
намехоҳам ки мақсад ягон духтури хидмат. ба худо қасам доктор ягон сумдур кӯмакот накунам. Ба худо қасам доктор ман хидмам ба ҳамин кори стройка кӯмакот мекунем. Саломат бош бардорҷон, иншоалло. Эсорлайф, челденлайф, саломат боши додар. Инами додарак эсорлайф. Амира пиасаш кардагим, бо ҳама вақт ба аҳволу аҳволаш мепурсем. Ака ман шуморо нигоҳ дорам, баъди эфир гап занем. WhatsApp-да. Хуб гап нестайн. Саломат бош. Ман ҳатман қати суҳбат мекунам иншоалло. Эфир тамом шуд. Миқдори лейкоцитҳо пешоб чанд то чанд бошад боқӣ надорад. Не ва мақтаб нигоҳ кардан даркор ё паст аст ё баланд. ҳатман дидан даркор аст. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом додарҷон. Сози кору хуб аматинҷас. Чӣ ҳол дорӣ? Иҷа додарак наистак. Доктор ҳолпурсӣ ин 50% касаро сиҳат мекунад. Муҳим аст. Бале. 50% нест. 70-90% аст. Бале. Вақте миёян мегӯяд ки ҳолат хуб аст, уҷа аллакай хуб аст, хуб шудаӣ. Конечно. Я рӯҳи то болида мешавад. Аз хурсанд меша ки албатта бески духтур мана гуфтагааст. Бале, бале, сообщест ва мон. Саломат боши додарҷон. Вақте ки нигоҳ мекунӣ, ман дигарро намедонам, ба худо қасам худо вақте ки операция мекунам, ягон кор мекунам, ҳаловат мебарам, мегӯям ки ана ин кори дигар аст. Дар медисина бисёр баъзан одамо бисёр мушкил аст камтар. бисёр ки бихӯрӣ значит дагане фарбеҳ мешавӣ. бисёр мушкил аст. Баъзан бародарои мақсад занг мезананд, да ака доктор багҷура биёй, аз зури хушум надорам. Хеле вежлив ҳамин одамизод ҳама вақт бояд вежлива карда гап занад. вақте ки вежлива карда гап зади, ҳаматара дӯст медорам. ҳама вақт дӯстат медорам. ҳама. барои хира бародари азиз, ҳама вақт вежлива бошед, ҳама вақт суханои хуб бигӯед. салом ва дуруди бепоён додар биёрад. Ва алейкум ассалом акай. Сарик продаж кишам. Сузи акай корот хуб аматин. Чӣ ҳол дорӣ? Вале. Салом алейкум. Камардин Садриддинов. Ва алейкум ассалом. Акай Камардин. Боши, як бор аз ҳоли мо хабардор намешавӣ додарякаш. насиб боша иншоалло рӯзои наздик бо дар бораи бемории геморрой суҳбат мекунем иншоалло. Доктор як видеои коротки кун барои падилия кардан осон ба дигар сайтҳо. Бале. Ман мехоҳам як видеои кӯтоҳака кунам барои ёрдам кардан барои ака. мисол одами пулдор аст, мисол одами хайрхоҳ, одами хуб аст. ман аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, вақте ман видеоро кардам, видеоро падилия кардан рафтан дар ки ку мебинем ёрдам мешавад одамон ё ки не. ҳеҷ гап не. аввалш ки дар ҳаққи мо дуо кунем то парвардигор моро дастгирӣ кунад. мақсад ҳама вақт моро дастгирӣ кунем ки мақсад мо ҳама вақт хизмати шуморо карда рафтан гирем. худо наздик хабаргирӣ меравад. ҳей саломат бошед. Эсорлайф бародари азиз, лекин ҳамо крилечкои пухти ҳаворо фаромӯш накунем. бисёр крилечкои зур пухтем. бениҳоят зур бомаза. дар додар монавис Эсорлайф каналаш ду авлод подписчик дорам. лекин амира ман пироса кардагем. иншоалло ки як рӯз хеле
кличкамон пухт. Беҳад акав додара ҳадшон бачаи хуб, инсони хуб. Бениҳоят бомаза. Саломат боши дорака, саломат боши, саломат боши. Як видео клиникакон коротки мо имо ватсап ба дӯстонамон равон мекунем. Ман насиб боша иншоалло пага ман видеоро карда мепартом конкретно. Да жёстко конкретно мепартомаш. Ака намедонам ки мисол ҳақорату мекунан, чизе меган. И дафъа дигар нигоҳ намекунем ки чӣ меган. Конкретно видеоро мекунем мепартем. Уҷа ман уҷа аллакай жёсткош мегирем. Гуфти гапи бародарои мисол дигаромон. бовар мекунем бародари азиз, мехостам ба худо қасам ҳама вақт дар бартон бошам, ҳама вақт дастгиритон кунам. ҳамин ҳафта ҳамин хеле рӯзои қини омадан ман ки бениҳоят ғамгин ҳастам, лекин вақте қадри шумо суҳбат мекунем бо камтар хирсанд мешавам, камтар рӯҳам болида мешавад. Касал шудам, бо дигар проблемаҳои зиндагӣ баромадаги бениҳоят зиқ будам, лекин то дирам зиқам ҳастам, кӯшиш мекунам хидмат рӯҳам болида гирам. бародар чӣ кор мекунем мӯи сар нареза? Бародарҷон саломат бошӣ, муҳаммадҷон. насиб боша иншоалло мо як насиб боша иншоалло мо дору укол дорем. укол 3 моҳ курс дорам. масалан як дона уколш 5000 реально ам пула худаш қимат аст. аз Америка меорам. сол курс хати мегирем. масалан дар як моҳ ду укол мегирӣ. мӯи сар ҳам ғафс мешавад, мӯи сар бисёр мешавад, вале мӯи сар рехта мемонад. ин дар ҳақиқат дорад, ки ҷамакай истифода бурдем, бачаҳо мӯи сар бурданд, даҷа одамои ки сарашон кал буд, мӯи сар бурданд. доктор ин тоҷикои мо кори хуба кунӣ, кори бадам кунӣ, ҳақорат мекунанд, итаришам аҳамият надиҳем. Рост мегӯй бархудо. дар видеои короткӣ номерои тело қатӣ картад бошад дар экран. насиб боша иншоалло дар видеои короткӣ иншоалло конкретно мемонам. конкретно номи телефонам мемонам, номери картара мемонам. насиб боша. идибеги дафа салом алейкум дӯстон. ва алейкум ассалом идибеги браҷон. идибегиҷон насиб боша. таксира точно мегирӣ, ҳамин идибега занг зад. такси шумо гина соат 12 шуда, на ягон такси, на ягон дигар чиз мара гардеса бародаре саломат бош. ва бародармон идибек майсасда ки нахакан то хато накунам дигар. ман ҳайрон мешам. дина шаб соати 1 шаб буд. мара занг мезанад, мегӯяд кай доктор. бале дар кор ҳастам. ҳамин мо раҳгум задагием. бовар кардем бародармон идибек хай пул ҷамъ кардем, гуфтем пулро мекунем, нигоҳ кунем одамо ҳар хеланда. вақте ки та адреса зади дар Яндекс такси, охир ту бояд бидонӣ ки адреси ки ҷо зиндагӣ мекунӣ. мардум бисёр аферист, бисёр бад шудагианд. бародарои азиз, вақте ки такси заказ мекунем, илтимос мекунам,
я бро ҳамо адресонам бинем. Ина як хоҳар такси заказ кардаги бо пул надорам. Такси бичорам гардондааш ки короче ям пул 3000 шидаги. Ана занг мезанам маркази Тоҷикистон, ана занг мезанам ба чора ки мисол доктори дигар занг мезанам ки ёрдам кунед, ту ёрдам мисол пула биспорем. А вақте ки бо мо мақсад пул ҷамъ мекунем мега занг мезанед, телефонам мекишад. Чӣ дар кунам хеле ахмақ кардам. дар кор нест хеле бародар. Видео такон дар ҳамин имои 400 нафара қариб ҳамаш дар роя мекунем. Насиб бошад. Бале. Бага иншоалло ман видео мекунам конкретно. Номери телефонам мемонам. иншоалло номери телефонам картам мемонам. ҳатман иншоалло подписка кардан накунед ки аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародари азиз. дар инҷа кадоме ҳастед? ба фирмколи ман дисо тамошо мекунам. Бадроен илтимос ҳам пага вақте ки ман видеоро тамомондам, бадроен илтимос видеоро подписка кунед, конкретно ба ҳама равон кунед, бигзор мардум дастгирӣ кунанд. бигзор ёрдам кунанд. як бор бинед ки мардум чӣ хела мардум қақшон чери нар мегиранд. бародар як дастгирӣ кунем ба манфиати Тоҷикистон мешавад. Як пули конкурса чандин ҳазор мехарем барои пешравӣ дастгирӣ кунем. оли мешавад. Бале рост мегӯ. Бале рост мегӯ. аз Москва ба эстра рафтем, на забони руса медонам, на медонам куҷо меравам. Бале рост мегӯ. ҳамин бик бародар азиз. вақте ки такси заказ кардем хуб бояд забони руса ақлан будонӣ. Здравствуйте, до свидания будонӣ. ёк намедонам. бек ман фикр мекунам ино мехостанд моро хеле как ахмақ кунанда мақсад. салому алейкум. ва алейкум ассалом. ва алейкум ассалом. ва алейкум ассалом. со'rlar do'dar akasi на самом деле дар ҳақиқат ҳамин хел баст. ҳеҷ ҷоро намедонист. на Россия медонист, на дар як Россия медонист. бечора ҳамун русаку безор аз ҷон шид. ука ай туғнисер бугу дар ким куҷо фурвардиш. геҷоро файқи дига мо худо худш. бародар чукунем вазн бигирем. бародарҷон аввал як бор анам неста фаҳмидан дар кор, шикоятота фаҳмидан дар кор, баъд мисол дору кор неста дар кор. берӯзҷон ранги ман ба фикрам дежурни худо мегӯем ягон ҳамин миллатамон ба мушкили дил нағалта. бале бале бародари азиз саломат бошед. дежурнем ока дежурнем мисли ман буда. ле ман фикр мекунам ки одамизод бояд ҳатман вақте ки мекан шаҳри як чашма ки рафтӣ бояд як чашмда кор бигирӣ. нахуд ки там қарсира надонӣ. иҷа бародар мо бек рост мегӯям. ҳамаро демона кардем короче нашад. зиндагӣ бебандагӣ мегӯянд шармандагӣ. короче бародари азиз соатам 12:17. хуб бародари азиз саломат бошед. ҳама вақт ҳасияту хонобод бошед. ҳеҷ маҳал дард набинем. дуо кунем ки мақсад ҳамин кори мо баро саломат бошед бародари азиз. саломат бошед. ҳама вақт ҳасияту хонобод бошед. ҳеҷ маҳал дардро набинем. ва чизе гапои хатогӣ задем бахшиш бародари азиз. худо нигаҳбонтон бошад. хай рӯзи сешанбе бо дар эфирем. бадрои эфирда дастгирӣ мекунем. пешави кор дар хонаи ба доктор.
саломат бошед, худо нигаҳбонтон бошад. Иншоалло рӯзои наздик ман видеоро вақте пардохтам. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бигирем позитсия кунем, конкретно кора пеш барем. хуб, худо нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед. Акмо бурем бояд хафои корубормон Ҳиндустон бирҷина. Агар дастгирӣ кунанд ба фоидаи худшон, дастгирӣ накунанд бояд. вале рӯзи сешанбе вақте дар бораи бемории сешанбе дар бораи бемории геморрой савол ҷавоб меравад. илтимос мекунем ки саволо худро бинависед ва хуб, саломат бошед бародари. худо нигаҳбонтон бошад. дар амони худо. лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман лайкҳоро зер кунед.